tasioli na watu ilona ainga mta watu oia o le aru fale i le kolisi fa atus pa ia e avea mfaife au na fa talinga tulio na matua ilana fa alinga sa fisilingia le tali o lona winga o le ati ya ila ngaluenga le lei mo lo tulanga le lei ngaluenga o e loa ea o le ai fa afiti mati ya i me uma ona o le na fa tuatua keusiano o le tali leo le tali o te leo fa afiti i me uma ai ua o foa i me uma awa o le ola keusiano o le ola foa i awa ua ia foa i mailo na ola ua foa i mailo na tali o le vala au pa ia le atua e le popole i oa ua ti ai to ele pole ini oa e maua mai ai awa na vala a wina oe ai te le whanau mai fai mai se tasi o to ina ia tia o le wha lave i taulanga ola i aso nei ua fai ma feto lofi ese mai fata fai taulanga tali e Jesu a vea mau whaola manatua ele lei moe O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua o na lua toru fitu o pea fiu ane ele se fulu mane balu Norman Spencer Drive in Manuko City. Noivo tu, amo. Malo soy fua, ol si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo. Se kia Radio Samoa. Kulia, se amo se kulia.
wale se me enole. Kulia, 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 kulia. Usimaya lau whaafofonga o le whaapoponga fo ele nei o talafou mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa tasilima iwa tolu amo. O tātou mawhūtele nei fwoi vahe sa fau whatalofo lo tātou utino e usimaya lau whaafonga. E leo mapulu mtanga aruenga o le soifua maloloina le taulongolongo pēi lo tātou utino ai mai se mātua ina ia vave ave alu ma whanau e vai se fo mai. Pe ava aia unga tinga ino le wha mai fiva o pona iwi, po le tenki fiva, e pe ona pesi ai lo tātou o tino. O whaalia mtanga aluenga e tu salava pe ua tea le fiva, ai ia vave ona va aise fo mai, ai mai se ia unga e pe o le tinga le manava, wha swati, piliki masau le toto po le palapala i le fofonga po le ngutu le stasio le whanau o lo maua, i le wha mai, po ai toto, tope tope le manava, vai mga ngase le tino, maua le maua se malo longa le lein. O le whai ungo le vai aso na whai roa i li poti, le whano ai o le ola o se tamaititi lua tau sanga le matua, ona o a unga lava o le fiva o pona iwi. O le uso matua iwa tau sanga o le tamaititi na mua whano le ola, i le aso tofi na tenei, ai aso to na i uma le ola o le tamaititi lua tau sanga. Mo o to lima i nei whanau o maali liu i le lava wha mai, talu mai anu wari o le tau sanga le nei. Ele au maia se wha mtalanga aloa ia maile au nanga, ale soifua maloloina e tusai o le whano ola o ia whanau. Ai o le vai o sunei wa toe wha aua wai, ona tāpunia o ngā umairo tātu utinu, ona o le pepesi ai o le fiva o pona iwi. O le whai unga o le vai aso umavaina whai loa lau tele ai e le ofisa sili, o le pūlenga o le mtanga aruenga o aonga maanga nuu, le whai unga le kāpeneta e toe malolo uma aonga mo le isi vai aso, ona o pui pui ngō whanau, mai a fianga o lea wha mai o lo pepesi i Samoa. Wa au mai whala wei tere le ofisa le komisina o suru whainga se wha manatu tāua, a o tapena i lea tunu i le na whainga whilifilinga, e ala lea i le palota, i le tatau lea o na amana ia le sao tongo tangata Samoa uma, e wha iloa ma wha tino ai o lato tiute o tangata nu uma i a tatau, i upu whai o malo. I le pepa wha lau i loa wha lau i tele o wha iloa i e lea au nanga, e una i e pēle ofisa tangata nu umawanga wha upu whai, ina i o lato wha alo alungia mamana ia, le sao tonga ma i a tatau o tangata e palota, ma wha tino ai a lato lava whilifilinga taito tasi. O le aia te tau e awa iai ma ta upu whala o i tele, e au fiai le aia te tau e palota ma tau vai whainga palota, o le fatu tonu leo whainga malo whate mukalasi, e atangi ai le fina ngalo au tasi o le totele. E wheso o tai fo ia te tau, ma isi fo ia te tau wha vai tangata, e pe o le aia te tau e sa o loto mai ai whainga whailonga tangata, aia te tau e tau tala sa o loto ai, ma whailo ai manatu, le aia te tau e poto whaatasi ai, wha pēma le aia te tau e whealua ai pēma langa sa o loto ai. E wheso o tai fo i le aia te tau e tau tala sa o loto ai pē whaailoa manatu,
ma le iai o se au whaasara lau e saoloto, tuto tasi, ai mai se wha maoni le whaatiro ino o lato, tiute. A tau wha matau ma le ai se saolotonga le au whaasara lau, o le ala matia loa ma vai tū maanga wha te mokalasi, i whai ngā māloa Samoa, ia mao le a le ato to ai le mate i tuina, o whaatinonga le lei ma le wha maoni, a ona tai ma lato pulenga. O ai a te tau e tau tala, whailo ai manatu po te poto whaatasi, ma wheso ta inga o loo manino i te tonu leo le tū la whono whaavaya le tunu, i lona mata upu se fultolu puiputasi. Le Australian te nei na au mai ei lea whaamatalanga whala o i tele, mai le ofisor komisina o suru whainga, ma whailo ai le tapena o lana ripoti mo le neito usanga lua o lua lima, e wha te tau lea le tūlanga o ai a te tau o tangata, e tau la i lea i lea au tū, sa o le tonga e wha alawilo ai manatu ma le maua ina o whaamatalanga au ili o whainga palota. Ua wala uri ai le mamalu o le tātu o sinu e au fietanga te to tasi, o pisinisi mwhala aptonga tūma o ti, ina ia tu ina atu ma whaaso atu fina ngalo ma manatu, e ala i lea suenga. O whanga soro le nei vai asi o le tātu o sinu upor kalame whaatino, ale mtanga anuenga o le soifua malo lo ina wa whaataa wai, le whaasusu o pepe o lato utina, o se tasi o puipuinga le lei mo le ola tuputupua e o whanau. O le fionga le minstau mtanga anuenga na ia te talalua ia lea por kalame, ma whailo ai fo ini ta vale ave mai fo o se foa i lea ia pandi ma le UNICEF mo le au nanga le soifua malo lo ina. Ia le upo le tunu ua le e afua mai i tau singa o meni o tamais. Tau ai hei whita mo ko ta ei loa. O le upo i whakpea o le mama tō i fufonga. O le masani matua i aso ia, ma le roa matua. Tau si matua, tau si whanga. E le tau whasusua tamais. Ai mama le whae wa tunu. Mama le whaastan, po le whaasu. Ia le whaasolo solo le vai le ka ele o le roa matua se tulo. Ia ai whawhanga i tamais. A tu si sila na maita. Sa mata wola mai. Le ai e mani whamas. Le ai e mani whamas. Ki ngana le fufulua o ia. Ia fufonga o le roa matua. Ai tam whaila e mama tuat peto fia to miti le o tafalo. O le mama ale tas. O le mea sini no fofongia. I whaina le rua i navai. E pei foringa. Whai mai kātou ia tūma maa. I ku mai tiki. Ai mai selo si te maa. Ai a koe maa whau na mai tau. Pi whai uma whisini. Sa o aia o i nanga i tau. E whaasolo mai ale mama i lalo le. Ia o le winga ngā lupu o le mama i tō mai whonga o le tua. E kai winga ngā ma le mele o le swasusu o tina. E whaasusu mai ata mai tiki. Ia mai le amtanga. Se i o mai lapa. Ina ua o i le tūlanga o le tua. O le manu le o le pomi se i tulo. Ia le swasusu mua. E tau o le cruise control. Nano loa, nanga o la o pepo au na o le whakwa. Meta o whakwa. O le swasusu le whai mai a tau mai le amatanga. O le minsta fo i rosoi fua marolo ina le fio ngā wālasi rua pito whanua to ngā manga, tā fito se serena ia wha ailo i lea sauninga, i lea sofreile na te nei le amatai, o na wha o ngā o le veila au mō tui pui pui o whanau, wa wha ingoa ina o le hexavalent. E tasi le tui ai mawhai o na pui pui ai whanau mai wha mai, e pei o le lipi, tale vivini, nimonia, a te whewhete mai pipili ma le ona. Wa mai ala vai aso uma vai atu sa amata fonga ina ai nisi o tangi, whaasanga ia ngā waa o nisi o sui wha atutu, ma wha ai unga le komisina o whinga palota. Ma ua tālia nei se wha ai unga o sue suenga o le lui, a le sui wha atu ma le te tai o le vanga wha upufai o le wha atua tua i le atua sa moa utasi. Le sunga la auli le mali atua pola te vau le watea pola te vau fo sismet, whaasanga le sui te wata maa tai, ma i le vanga wha upufai e pui pui ai a te o tangata, le fionga wha urusau wha toa Rosa Duffy Stowers.
O lo au tū lea tangi le fisiringia o le angawaa o matai e to'olua, sasainia le pepa le stala, na whauru ele suafa o whauru saurosa, au whanga solo le lesi talaina o suita uba. O le asos fulimo o kuso u wha moe moe e au mai ai lea whai unga. I le asunga fual nei vā yaso o whaatūlanga mai ai, o le asu isu e le tangi le suita uba le vanga wha ubu whai, o le Samoa o poto poto, le asa se e ai le tofi whaipule o le tū malo nganga e maunga tasi, le fionga tuala to ia i vao te vanga Iosefo Poni Fasio, whasanga i le anga vaa le suita uva le whātua tua i le tua Samoa o tasi, le tō whāwa au au salu malo o lo fipo. O le mta upu fo i leo lo whasanga i le whaai unga le komisina o whainga palota. O le sorua le vāso nei lava i su e le isi tangi, le fionga tuala to ia i vao te vanga Iosefo Poni Fasio, whasanga le komisina o whainga palota, ma le anga vaa le suita uva tu to tasi, le fionga la wano muri vai la wano pau. O le asfraile le asu e le tasi o lui, a le suita uva le Samoa o poto poto, le tō whale atinu ubain so i alo, whasanga i le anga vaa le suita uva le vanga wha upu whai, e pui pui a ia te tau tangata, le tō whaurungia i lawn piri opo pifem. O stangi o lo mori ai fo i le komisina o whainga palota. O le sorua o le vai aso asau, o le tangi muri muri o le asu e le lui, a le fionga valasi lua pito whanua to o ngabanga tā fito sele sele. Mai le tū malo vai singano lua, sui te uva le Samoa o poto poto. O lo ofisiringia le whinaunga le sa se e le tofi o le tū malo, le angawaa sa tasi o sui whatu mo le whainga whiriwhiringa, a vai singano lua, le fionga tangaloa le lua tupou afa. O lo mori ai foi ma le komisina o whainga palota. O le asfraida le vai aso a sau e lau waifa ai unga uma, o lu ina wha uruatu i le wha msinonga o whainga palota, e au fiai matangi wato e ave itua wha pēr tangi o le mawhai na sua sueina, o no o whinaunga wha le tū la whono, sa whasiringi ai le wha awau ma le wha awawina, o na tangofia e le wha msinonga. O tala amatai o le nei vai o sa fau, soifua. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Look around! Look around! Ile swafa manu malo le tanto li faolo Yesu Keriso ile nei foi vanga la fiafio te o folofa mafatano fatu ile paia malmamantelo le tanto tinu o fa pena o na maua mai le tanto por klame via lava le lofa mrang le o le tu o mfai na te ina mai lo tu soifua manuia le ngata foi lo semanta wola mo le te fa awina o le tautua le Radio Samoa se fulu lima iva tolu amo. Ole tanto whaftai, ma le tanto whasangi, a miso le tanto whapolo i lumo le tua. E ala lea i lau talo sanga i le tai awa na le la, whapena fo ia tanto te talo e whaipe i lumo le tua i le aso ma le aso. Ina ia manuia, le alo whaiva walo matama whanau, i whiau mga luenga pe o na masani ai, o a tanto whanau i totonu o, o awa onga pe o na masani ai tūmanga. Ale nei lalolangi ina ia maua le poto ma le atamai. A wale lumanai o nei o tātou a inga, nuu e ka le sia, ia mole lumanai o le malo. Tātou au lia maili nei aso ngā fua, i le lofa maleanga le leio o le atua. Wa e malei fua mai whanunga le leio le taiao, o loo tōrau, o loo tātou tōle, pule ma le whaafitai luma o le atua, ono o lona anga le lei, o loo maua lau manava, o loo maua lau malosi, o lo whape nauna e mi ngoi ngoi ai, ia mo o mi ngoi ngoi ai, fe au mga ruenga. Petai, e iei nisio i lato wa lato le au lia mai le tātou savalinga, ma le tātou wholaunga i le neia so ngā fua, ono o le malanga le maliu ma le oti, wha maise ma wha mawhanatu le ngango le tua ia te o tau, nai o tātou tau ainga o lo whape nauna ufitia i le ao pōngi saa, ia malangono le whaano noa ma mawhatianga o le loto ma le mawhawhau, ono o le malanga maliu ma le oti o whapena
ona vala ai le mafutanga manai ainga ia meise o e pele I loto manganga. Ia o le fiong pa ia lava ia le atua mu ia e uoti oti o ile li a o tātou o lo feola ia tātou feola ia male manga whangafa I luma o le atua ma tātou tau tatai le moa o le hala ina ia o mai le vala au o le atua o lo o tātou tau sini o I le tonu ma le sao ma whaia le fina ngano o le atua ia I le nei lalulangi. Ia o le nei soi fuanga e tasi lava no tātou wha masino I lunga. E moni lava fo I ei wha masinongo o le lalulangi. Ia ai o fo ia I lātou te whaia wha masinonga le lalulangi ngei. E iei fo I e o lo o whaia o lātou wha masinonga I luma o le atua. Pe a o inga kākou umaku maringi I lalulangi. Lono winga la. Tātou mea umai whai. I lalo nei, ia utou malama le fionga pa ia le atua o mea e fusifusia I lalo nei, e fusifusia fo I runga. Ioi. Tātou tala na mai Samoa, le tautua le tofa o tanga vaia tipi o tanga vaia, papoponga o tātou tala o le nei fui vanga le fiafi ma le amatango le nei vai aso. Whaarangoina lava fo I male, whaano le loto ina ua se atu le whainu mera, walo mafana o mauleola ma soifua le tanki fiva I le wha. Whai ungar vai aso na se ima vai atu nei lena umai ia le ola o le auso e to lua la iti iwa ma le sfutasi te usanga pe a lena sau le tātou tala. Ia e leo se tala le leilea mo tātou. Pe tāte le a inga, pe tāte le tausonga ai la ngona le whanono ono tātou umalawa e whai whanau. Tangola I e se vai o sia unga li ona e langona leo le whaingata. Ui lea, o le whamanatu le nā mo tātou. Na o tā ula so wharaile na se ima vai atu nei. A maua so wawa noa e te wala au ai pe tau te tala noa ma le tau a inga. Tasi le nā whamanatu pe te usili o na tā ua. Whamanatu iei nei mātua. Ia e ave nei tamaiti le fōmai. Wave ave tamaiti le fōmai. Ia ina ia whapena o na wave maua. Se tonga fitinga mo I lātou. Ai, ele mena tupu. Wau whaalonga mau kirikira kur whai unga ale vai aso na se ima vai atu nei. O le mea moni la vai o le tanki fiva e le au ngā ai se kaula sea. Tanki fiva e le au ngā ai se fofo Samoa. Tanki fiva o le tali o le fomai. A whapera le whaafonga mai niso I tātou wal tātou o unanga. Le whaafonga mai ele tō telo nei o tātou tunu I Samoa. A wisa o alau tā mai le whalemai, vai le whamai. Samoa fo te mini, lau tō tele mo meu private doctors. Ono sa I le taunga tā, ave le tama wha male nisi o lau whanau e wa aile whamai le nā. Ia pe ave le tātou whalemai mato tua. Ai vao I ai le mea leo rowa ai a koe o lai pua I koko marika mkiki vane le whaafonga le tunu. Ai ko o ave I le fofo Samoa. O le tanki fiva, e le ise mea o le fofo Samoa e whaia I ai. E pau le mea maua o le waku le fofo Samoa, kalomi le kama I kiki, unga ngau I mangiponga aiwe se kama I kiki, a kiri ei unga pua I koko mai. O na tupu ai leo le whaalawa. Tātou fo I e fofo Samoa, e le wha le au ngā ina lo tau tau ti ngā. I loa e le au ngā o le mai lea. Ta tau fo I a te oe na whaisau whautuanga. Ai awangi I kako ngau ke le fo I le melo le kupe. Ioi, wa o le si whakau la sia so le kupe a le, kupe a mea uma. Ngā makangoa ma le si tina le whai unga le as whaleile. Makangoa mai ma, o la uwo le le I al tina. Ioi. Aru le sa mo se tina su se fofo langa sionga fo ngasi. Ya wasu e mea ile fofo Samoa. E va I le ula. E o mea ke mingi wo kele le mea alu silo mako waru le kupe alu siapo alu uma mea nga pe ya o for ke fongi sikinga wa alu fo le fainga fo Samoa le. Ai o mai le so o la lave mai le lo matua. Ia wo o me le kakau nga fai le ngi fo Samoa wo fai sikinga. Fa fonga mai la tatou. Le sil na fa manatu le lei te fai e siu ai nga pe a e vala au Samoa. Aua le ave tamaiti se fo Samoa. Fa mun mole ave sa o tamaiti e va ai le fo mai.
Na ona I whamanatu nā mō tātou le nei fo ia fiafi ma whapena ona vao ia I longa la ua solo le tanki fiva I Samoa le temi. Te le ilo ia inisia tunu o le tātou tunu le awe I le whamomua. A whapea fo I te whafonga mai o nai sa uni sau malanga I Samoa. Ma si au whanau. E kaua o le alo I o le tupe. Ai wa o fautua ina oe. Ma na yalo walu e tu tamaiti. Ma na yalo walu e tu tamaiti. Ioi. Ia a whapea fo I o ngai whamoa se ka whaonga I Samoa. Whamanatu mo mua le nā mō tātou. Whamoa lo saunga le mū. Whamoa le soifua malolo ina. O tātou whanau fo I. E pa ia kua I Samoa. Ai ange. Ia so se mea fie tamaiti. Ai o ia kākou. Ai onga temi nei o lae. Pepesit wha mai. Ia tātou te le. Fo ile le fie wha longo ma wha fonga le tunu. Ia mai se fo I o lou a inga. Lo walu Samoa ma le whanau. Ia tupu mai eni pefea. Ono le temili nei. Ia o lo maua lunga le pasene. Ia o le ngase o le tenki fiva ilo tātou wa tunu. Nana tatia tu ia o tafa ia ai pule lava stafu nei ia. Tātou por kalame le na ili nei foi vanga le fiafi na wa lus for minute o tele tu la fitu. E o fanga manu I ululu o la au, awa e fanga I funga o la au. A o le tangata, e fanga I upu matala. O le mafileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai, e a fua I lona si o mianga. O lona le asau I le whaatufunganga o le iloa whaale aso, mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fitau muli le atunu. O le a ta whai maa ia le tamaloa na liu fatu I le alantaua. E vapele tala ia I le tamaloa sa fata ingo I a mau ava, sa awai I le unu moenga ina ua poto Samoa, I le alanga ina o pampa o le tupu o Salamasina. Mana tua foi, o sa fata ia I le isi ao, e taua o le ao le vai tamasoali. Ina ia sa tunu mafono ma le alantaua. Whapela a o whaile whesi ta inga pou a umanga mapase se o te whai o le tupu. E wa iatu mau awa, wawa noa mai pou I tawhatafa o Salamasina. E poto tele le tangata le nei o mau awa, tua tuloa mau awa, si I ane le maa, tuu I leisi pou, ai nofo ia I leisi pou. Ina ia aua nei nofo ia se isi o umanga mapase se le pou lea. Na soi malie le tupu o Salamasina wa wana iloa le lei. Lea ua whaia e mau awa se mea ese. On va pele o Salamasina, mau awa. O oe o le maa mau. E te tawhai I lo ui tū taumtau. Ai whai lo pou, ai alu e tufa le tātou awa. E te tufaina foi awa au a inga uma. Le maala lea na tuu e mau awa I le isi pou, lea ua whaalupe ai mua a mau awa I sa fata o le tawhai maa po o le tawhai pa ia. O le fatu, o le isi lea ingoa o le maa. E whao ngā e whailaunga e whaapoi ai o lantou no fuanga. Ia lantou launga ia po o le folafolanga fo I o se awa. Sa whai lea lo fisao le tupu o Salamasina, sa iai fo I le tamalo ingo I a mauawa. Ana whapele o mauawa. Au te mua I tuu le maa lea I. Ma te tawhai a wā le tupu o Salamasina. O le a tawhai maa ia le tamalo na liu fatu le ala taua, ai mangalo ai lo leo, ai whanga fua lo no fuanga wa o au, wa au fia seulupo I tae ao le fesili silfai. Manuia lau whasonga Samoa. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia i so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale.
ia fiafi o sururu taitasi le se fulu e te ai le wha. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o sururu vai aso taitasi, se fulu e te ai le wha. Afia maua sosa, Omega ka, ia maloi moa, Omega ka, sabale tau mofie, Omega ka, fili mai loile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, o le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. Sunga o whenga whakao e lo kawa le fōu maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua I ta avale ma pau tau ngofie ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta avale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness I le na o le se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O le tautua le tofa asiava Antonio Tuipea ma le whapoponga na le tātou porklame le mau whaasa momoni I le nei fui vanga o le afianfi ma le amatanga o le neva iaso a tei fui le tofa asiava mo le tufa tasi o le tātou porklame ia wana wa fui le whaafonga mai o le tātou atinuu I le nei fui iaso ngā fua o ena te whaafonga mai lunga na wana tono whanwhenga luenga ia o e fui le nawa e veva me mota malawa o atu taula le telo whiaamunga luenga sa e whianga I le nei iaso ngā fua mai se lo pisi le nga e pisi e le fai ngora vai aso ma lo ale pisi fa moi ke le susu I lo pisi e ona tau fora fa penana fa foka mai so se tenu le lo langi tano fa lava sai pi e lo sei o se ti ai le basani wa abea o e mamita mitanga I lo uanga I Samoa e pele o e ia Sai ilo imoa oh se tau ave oe wao lo upa asino manga si one pae malo vai e pei ole aisa ai fa apaulo ele manga ole atua yo soya
lava sai ilo ingoa o se tau ave oe waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ae pa paulo ele manga ole atua sai pipio ualo pana mo o ele mana mea sama pana uso o se tu ole la lanyo elango na ina o lau tau tu ala balena itale ni maso o se matata ia fa amanu ia lea tuo to mamana o te mimita lava sai pipilo imoa o te tau ave oe waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ae fa a paulo ele maunga ole atua o te mimita lava sai pipilo imoa o te tau ave oe waolo upa asino manga si o one pae pae malo vai e pei ole aisa ae fa a paulo ele maunga ole atua ae fa a paulo ele maunga ole atua Nai whawhiwhianga seu whiwhloi marsunga ia sive vainga walesi. Whaatalofa atu le paang le tātou a porkalame papali i sina limsa leo papali. Le mafuta mai lungo le tātou YouTube channel malo lava whaatele whaatasi mai a sina. Whaatalofa atu fo ia le au pepe. Ioane tinonga le maua mai le tātou porkalame malo le soifo manuia. Tira sa ene lungo le tātou YouTube channel. Ya, ale ngata fo le whaatalofa atu se uso ia pira. Enrico le maua mai le tātou tautua. Ia i nai Swanson Row. Ia inga le mafuka mai lau ko inga o pira. Alo whaku pira, manuia le ni vaenga ole a fiafi. Tupai matuna fautua li i talata ina soifo manuia tupai whaftai fo le whatasi mai. Ile nei fo i a fiafi le ngata fo le Amelia Mikaele. Ma lor soifo manuia. Na mwere whaunga neva yaso Amelia. Ia whamamwe na manuia me uma. Ile lofa mreanga le leio le tua. Lua se fulu ma le valu minute ta le valu.
Olsia Fufonga Samoa, Radio Samoa, Tasilima Ivatolu Amo, Sekia Radio Samoa. O se tala fia nei Samoa, wei nei stautua ma se unanga family noto mai le kampania le city car wa tu si tasi do lua Lincoln Road Henderson te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa la iti tadia foi la to fa le tonu tongi e talafo mol tatu cashback a tatu lima se lausi aga ia tu le lima fe tala fe so te mai ulungia pita perenanto le numera all wa tasi o volvalu fitu lo fitu lua pe amana mia se tawa le fo molo ainga i le tau malulu city car dot and said Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 575 Great South Road, Manukau pe bala aule lua fitu ono fafa lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Patalofa pasi Nicolau Manol si fumanuia whaptaile whatasi mai le neia fiafi Amelia Mikaele ia alofatu whaptaile wa mai. I la ufa manianga leo la so fana ue taunu mai te ule neia fiafi a ono wa batu au le ise e atul tapo kalame. Ia mo na ia tātou whasilanga whalawaitele tāl valu ia o le tātou porkalame pe o na masani ai o le tutu ule upenga i le loto matsunga le whawhengainga pasta poni fonti ia ma le tutua pe o na masani e whiawhia sunga fua wa iaso te tasi le tāo le valu. Pamiranga neo le aso whanau o le tamaitai ia Elizabeth Fanteleni ia po le sui whasalau fui o le lato tātou li tio nei li nei fui wanga le whiawhi. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. I want to wish a happy birthday to my beautiful sister, Niwa Folau Tuli Tufunga, to Mafa Taito Taloto. We love and appreciate all you do for our parents and especially our family, and are grateful to God for blessing you with another years to your life. Love always that, Taito Taloto and Mama Filo Yaruta Loto. Reverend Johnny, tapu nuu le fale, vai and levaa, and especially your beautiful nieces and nephew, Victoria, Elizabeth, Omira, Sepi, and Noah. Love you so much. Ia mawatu foi mawhamarianga o le tanto por kalame mo ole to fine. Ia ina waulia manuia mailo waso soifua. Talo ili atua ia maua pelo malosi. Ia mafaufaunga lelei. Awa le whaanga solonga o whiau mga luenga. Ia ma tausi foi na yo matua pe ona yai lau foi tautua ni foi teimi mai se ia ole tanto staff Radio Samoa mo mole toia lo fanga fo mlianga mo ole to fine la tonga lo waso soifua ile nei foi ia fiafi ona se mai le tanto por kalame se vainga ne tanto facile silanga fana itelo nei fiafi ole itaina le tu la evalu ia mole tanto por kalame ole tu ule upenga ile loloto pe ona masani ai. Tanto fácil silanga leo tonu mai te ule nei foi vanga la fiafi va filifili male tusi o le songa awa nei ngalo saulo mingo le tusi o le songa fa tasi ai male lo minga o le va filifili e mawai fa nu pengo Samoa isi sifo tutuila mamanua o nisi o tala tu o Samoa o nga upo le matafa yo ya le matai le fainga on fa la velave e pe yo le fa poiponga maliu o le susingo ainga fesila fa inga polo si I whaaloalo whaalangingo e kalesia maritele o le ngangana o whaalolonga. Fitu se fulu tā lalo na tau na le official level Radio Samoa I le tolu pātolu on Hopewell Avenue Manukau e te mauai. Mo nisi whaamatalanga wala au le lua no lua tā silima iwa tolu. Lua no lua tā silima iwa tolu pe tanga iane I le shop radiosamoa.co.nz e whaima yesa oka ia o a tātou tusi le nā.
Ainga sa tawhatoa I iwa. I le awa ma le whaaloalo e te tau ai mātou te whaasilisila tu ai e whapea. Wa iai se fina ngalo ta maa po tua fole tātou ainga sa tawhatoa I iwa. La whaia le whilo inga ma le talanoanga. A suli ma wheo I umo tawhatoa mua ngutu ti a le ulua I ali o iwa. I le aso se furu ma le luo se te malua o lua lima. I le lao tawhatoa I iwa. Wha asale le anga sa vai Samoa I le itu lae tau le iwa. I le tai ao. Mātou te tano atu ai ma wala aulia lo o taupa ia ma lo o tau mamalu. E susu mai, ma tala mai a ao tātou au ai. I le aso tu upoina, a wale wha moe moe si o tātou a inga ia tau. Ma wha le leia lo tātou roto I whale ma soa lau pule. Ai nofo o matai ia o si o tātou a inga sā fua foina. Ma o le a le tau fia lava le wha I unga o le a tasi ai le tātou a inga. I le aso I lou le awai mai. Ma le whaanolo lava sa nia le nei wha silanga e suafa o le tātou a inga sa tawhatoa. Tawhatoa waita lima, tawhatoa ang sa tawhaleti, tawhatoa Iosefa tafa kesio, tawhatoa laifa lima, tawhatoa fua mai tafa mua ava, maisi sulio le ainga sa tawhatoa, o loo no nofo le ainga. Morisi wha matalanga e fia maramala matili ai wha manamole, wha awheso tai mai ta whatoa fua mai tafa mua ava po esta to filau te vanga. Ta whatoa fua mau I le orua tasi, o vanulima, o iwa lima, po esta to filau I le orua tasi, o lua iwa, lua ono fitu o. Wha avtai, o lo sainia e tamama aingo le tātou wha silisilanga. Tātou whasilsilanga, mafutanga HRPP au kilani. Ole a tō whaia I whale ula a I watapu au pa ia sau ngata Samoa. Leanga e whai ngata oe o le au mamala. Tulou au pa ia wha leanga nuu, tulou au pa ia wha le malo, tulou au pa ia wha le tana le lei. Ai ole a tau tino le solo le tamaloa e ala I le nei wha salalaunga. Whasilsila lo ia tuai I le pa ia manmamalu o ila tau o loo langolongo ina, le vaenga wha upu whai e puipuia ia te tau o tangata, le HRPP, o le a whaia le tātou whilo inga I le aso tō na ia soiva masine vanulua o lua lima, le tu le lima a ngai se furu maritasi, I le tua tusi o le tolu o no lua Messi Row I Mangele East, Metro Theatre Hall, o le a tuwhaina tuailo tātou a ngavatau, tātou te sila iai. E pei ona wha lauilo ina I Samoa mole tau nofo malamala mai. O le ai le tātou malo wha alalongia I le awhiawhi, le awhionga I le whailau tusi o le tātou vaenga wha upu whai. Wha mole tau a au mai sau pleita wa le tātou wha malustino I le na awhiawhi. Ato ai mo lau sauni a wa whaingata le tātou malo wha alalongia. Mo nisi wha mtalanga wha mole wha sotai mai le numera. O lua tasi, lua o valu, iwa whalu o. O lua tasi, lua o valu, iwa whalu o mareanganga whaanoalo. Talo sia I leanga le leo le tua, te iatulo o tū soifua I le nā aso ma le teimi e peo na tā uilunga. Whaftai, mafutanga HRPP au kilani, o lo sainia le tātou whaasilanga lena. Laisa tātou whaasilanga leo wa tenu mai e tau le nei whaivanga ole a fiafi, a fioanga o sa papalii. Whaasilisila atu I le awa ma le whaaloalo mo tama whanau uma. O le a fioanga o sa papalii o alala ma pāpaa au I au kilani ma o te ronei. Le paia lava lea ua le susu o le tapa au whaasisina. Le susunga I le mani atoa na whaalongo I ai Samoa. O le paia lava lea ua usua lii susu toa o le sao na lua. Le mamalu I ngoa matua ua mango ma liwa si ufanua, ma upu ia te oe sa papalii. E fia wha manatu atu le tātou lotu wha manatu o le tai au fau e whaia I le aso sa. Lua se fulma wha au kuso lua o rima, I le malu le kale si manu kaupi IPC, I le malae fatu ngā titi. Valu se fulu Riley Row I Papa Turtoe. Taimi amata le sauninga wha I le awhiawhi. Wha manatu atu le tātou taulanga pei ona masani ai. Wha mole e tau a au mai lau plate ale a inga mo se tātou wha manustino pe a mai ele sauninga.
alofa ngia le atua le wha mai moe, mo mori atu iai lo tau soifua ma so matawola, tātou te whilo iai i le manuia, ma le whanalo tele Reverend Karima whai ai, ma le laulau ale mafutanga halo sainia le tātou wha sila silanga lena. Aula kapi mangyangi au kilani, wha sila sila atu i suita alo uma le aula kapia mangyangi au kilani nei, le amata tātou kole ninga i le fiafiana nei, aso ngā fua, aso whao au kusolu o lima, e le tulai ono i le a fiafi, ma o le a whaia le i le malai a Rere Park. Manatu le a tātou whilo iai i le malai le teimi wha tūlangaida ma le whanau le tele sainia prestene, sengi mua, taliti ngā whaiva ma le komiti, alo sainia le tātou wha sila silanga lena i le nei fo i vaenga ole a fiafi. Mafutanga alo mawhanau a whanga whau. Ua toi walau watu ilo o taupa ia malo o tau mamalu, a e tainane so paolo so ngafa malo o te manuai. O le a toi whatanu ina le tātou mawtanga i le aso se fulu maleono au kusolu o lima, i le afal se fulu i le taiao, whaia le i le nofanga, tasi lua tolu royo rou i mesi. O ai foi se tama whanau o le nei nuu o whanga whau. O e maua mai le nei wha silanga, a fio mai, maliu mai, tātou mafutai i le wha moe moe se tātou nuu i le aso pei ona ta uilunga. O le Israel e lumoni lava, e susu e lava lona wha malama, ma vava ai i lona nuu po a mai. O le vala au atu lea i lo o taupa ia ma lo o tau mamalu. Tātou whiro iai le nāso wha so tai mai le laulau i le numero le o lua tasi, o valuono, lua tolu tolu lima lua. O lua tasi, o valuono, lua tolu tolu lima lua, po le o lua lua, tasi valuiva, tolu lima valu tasi, po le o lua fitu, ono iwa fitu, o iwa tasi tasi ma whaafesili, mole tai fono male laulau male whaalono lava. Whaafetai o le tai fono male laulau, o lo sainia le tātou wha sila silanga lena i le nei fo i a fiafi. Nuu nganga i fo i le vao i le whanga i au kilani, e wha sila sila atu i tama whanau le tātou nuu i au kilani nei, o le ato e whaia le tātou whorotanga, o le whamana tuinga o fuafuanga mo le whamua mo lo loma, iso tātou nuu i Samoa. Ta talo atu i le anganga mawanalo tele i so se suli ma feoio sua, tia ma whamuina ma nganga i fo i le vao, e mana o mia lava so o tau fina ngaro malam lama i le aso. Aso to nai iwo au kuso i le maoto tu au pepe moana, lua se furma leono tarata crescene, mangere brit. Fa fetaio le tete i fono tu au pepe moana misa, male pa ia o le tato nuu i au kilani fa fetai. Paulana ne tatu whasit silanga le watanu mai e tau le nei whanga le fiafi. Ia male tautua ale Radio Samoa se fululima iwa tolu amo. Male tatu tautua i le nei fo i aso ngafua. Ia whapena sa misi atu lau whasi silanga ia o ni ngale atu ewa la maili tatu ofisa lua no lua. Tasi lima iwa tolu lua no lua tasi lima iwa tolu. Ia ona manino ai leo vaanga le na. Whaatala whantu iako po eti whaafteile whaatasi le nei fo vanga le fiafi. Male tātou porklame i le watas fulbirute o na tā leo le vanu. Tele o ilo moni lo na mafuanga a ita e te tali nei tinga a o e no fo mai male fia fia
ua pe ita o se o ta ua ta fea I lea a o e moli mau I lo ufa maoni sa o avatu e au no ma se totoni ai ana lea I fo I o nei langona ai longa o polonga so o tau mawhai o le ai atoa ai ana I fo I so fatu e te letu ma e alu lo ata au te fia whangalo paulea o Sa elang o mai ai matata
Nai whawhiwhianga su whiwhloi mo tātou le nei a whiawhi mai a aniseto whale moe. Whatalo whantu ia me li I ano pūlou ma lor si whomanuia whawtele whatasi mai. Le ngata whole Amelia Mikaele ma lor si whomanuia Amelia. Ia mai lanto umapi o na maua mali tātou tautua le Radio Samoa Sflima Iwa Tolu a mo. Mai ala tātou penselea se atulo le tautua. Sunga whawhianga inga wale tātou porkalame. Tu le upenga ile loloto. Ua tātonu le tūlai valu le fofatasi mai le au na le atua pasta po ni fonti mo le tātou porkalame o le tutu le upenga I le loloto usi mai le whafonga. Slava fasu mo fitu ina pati o te lima o tonu uma. Wawatu le inga le tua. Sawia ina pati
Mātou vi ia pelo swafa e whawawau le tuol ta māle alo male ngang pa ia. Vi ia lava oe a wawa silisili lava lau le lei malo whamaoni. Ia i mātou o lau whanau. Mātango fie o le nei aso we whapopo i nei aso lo mātou ola. Lala le mātou te whaftai i tuai. E vi ia e o mātou loto e watu ia te oe le vi inga. Le whaftai o le whamanu. Whane ne e tuai o mātou loto ia te oe. O mātou whape atu e le leipe o ele tua e whawawau. Tu maulo o lofa malo wanga le lei. Tā lava mai au ngā luenga mamana le tua lo wha maoni. Whaalia le wani munimo. Ngā luenga au ao. Wasa e tau sia maleo leo ina i mātou. Sa e whamanuia i mātou le nei aso. Telo mesa e whamanuia i mātou e ala i lau fōwhanga. Sa mātou whaunga ina le yaso. Le ngata foi leo le ea na mātou mana waina. Lo whawhanga ma tausi mātou. Haftai le tua wa utau nu maile mātou sabalinga le fiafil manuia. Vi ia pelo swafa e whawawau. Haftai atu le tua i mea o malama. A mese fo le nei teimi tā ua wa e whawanoina. Ma le nei foi au nanga ma le no whanga o mwhai e ona. A vea mapule laa e fola tuai ma watuai pela upu i le aso ma le aso. Whaftai i awa no le lei, whaftai le tua. I lau upu o lau tala le lei, mwhai ona mātou whatsia le ni fiafi. Ona o la mātou fi whalongongo i awa fionga pa ia. Mātou whaftai me uma le tua e maise o le whaolutanga e ala ia Yesu. Tongi o leina ai o mātou tangata wana whano lava i mātou. Awe saunia le whaolutanga tutasi ina ia lawe ina i mātou. Tongi o leina i mātou. Ala le toto pa i o Yesu Kiriso. Le o mātou mauai le whamoe moe. Mauai le amanoa le tangata alu le lotu. Yesu na whamoe moe. Nga lue mau auna ai ai le tau i ai le whamoe moe o mātou te le tonu o mana e saunia. Ona le whaolutanga e ala ia Yesu. Whaftai le ne fiafi e vi ia lava lo swafa. Mātou mai fo le ne fiafi e whātaunu ina mātou Paul Kalame pe ona masani ai. Mātou te leo lo lava e mātou te awhi atu le tua, whaamale mole. Se e fia mai lava i loa nganga whauina, e whau i mātou le ne fiafi. Whau le whalongolongo o tangata, le ngata fo i leo le au na e whatau wā. Mātou whalongo tu ai e te wheta lai tu sao e ala le whaunga ina o le au na lo mātou te maa. Ma wasa mātou mea o ngāo se mea tāu e te whetala iai e ala i matau pusili mai lau whionga pa ia. O le a o ina le nei pō. Tālu se nganga i whaasala vei ma whaala velawe le whaafonga o tangata e le mātou matau pu. Whaasao sau ina le nei teimi mātou te mafuta isi o ni whaiwina. Ma wasa mea tāu a mo oe. Wasa mātou malosi whaale nganga. Whaapopo i le mātou soifua whaale nganga o lo whaia nei. E mai se o le mātou o lau au nei anto e ka le si o mātou ngā lue ai. Whamunia i loo tunu ule nei pō. Whamunia le mātou Paul Kalame. Si e o la mai na whai wina. Tu mauluwi inga i anto e a mai whatau ba ai ai mātou. Ono Yesu Kiriso o mātou te talo tua i le fiafi. Amene. Talo whatu i le fiafi i lau whasausaunga Samoa. Ma lo le soifua maua ma langi mama. Ia male, mamalu foi si o tātou tunu pele Samoa, e le fiafi, le fo tātou mafuta, le tātou Paul Kalame masani, o le tutu le upenga le loto, la auto, auna fo le ne poni fonti, le fo tātou mafuta, o tātou sangai, o tātou whailoa i lumo nu, ai le tua nu, whailoa il manuia o le tua malona mafana whana, ala i lona nganga, e le ngata ua te tai mai lo auto so i fuam so mātou ola. Ia le fo mfai on tātou whaafsanga ia i le mātango fia ma le mawhana whana o lona nganga. E le nei e fiafi, e ala le i lau whaafonga mai, ia i lunga o tātou hala ata ma ala leo le nei e fiafi. Tau nei anga le leile tua whaamunia le tua, e tuso o le tātou mawhtanga e maisi o lau whaafonga i ana fionga pa ia le nei e fiafi. Tata lofa atua i malenganga fifia malenganga whaaloalo, e sunga i whawhengainga mauto misiofo i sostovine o lo mafuta malini fiafi. Ngata fo le whata alofa atu i tupu mai e sio tātua tunu ta mamatina mātutua.
E le ngata foi lea ia o mamalu le tunu o lo whaafonga mai, whaato toli e tono mauta ngase. Ngata foi lea tono o mauta malawa, o lo o whaato toli ai ono ngase o le tino, lo whale tua, so soniatu a whenga iei o tau, ia mamawhitianga o le tino le vai tau. Ata alo foi usum tu whaafine o lo whaafonga mai, pia foi o maua mai tātou Paul Clamene fiafi mai tono no whanga se tia, whalpuipui so se no whanga o iai o tau, usum tu whaafine, whata alo foi ate o tau, lo whaatu, anga le leile tua, so soni atu ate o tau, ni teimi o soi whanga. E le ngata foi lea e whata alo foi le ia malo le tunu o lo whengai matiu te mawhaiva, e nei foi e fiafi, o lo ngā lue, nisi ftoa amata o nisi foi walata ina matiu te mawhaiva le nei fiafi, ma alole ngā lulue, e a lofa le tua te tai atu lo tu soi fui a inga, pla fui steimi o le nei po, ia pe o fui tai ao lo tau tua mlo o nanga, ia lofa le tua tausima, leo ia te uto uma, se o na tui fui a inga, ia ili file mumu le saunga le mua le tua, pata lofa le nei fui fiafi, e le ia male mamalo si o tātua tunu o lo o salalau le nei kelope so se tunu so se vaenga, so se tuli manu o le kelope o lo tātou iai nei, ata lo fai ate utau, ma lo le saili ma lo le soifua, ma lo le fai o le faiva, ma lo le ngā lurue fai nei aso, ia pia fai o lo whapenao na maua mai nei fasa launga po fia lava se atunu o lo e mafuta mai ai, ata lo fai ate utau, i le nganga fia ma le nganga whaaloa lo swafa Yesu, whamnia le tua i lo utau, ia no faun ua i fo i nā tunu o ia pe fo i mātou nei au ki lani nei New Zealand nei. Tātou mai lava tua tātou ainga ia ma tunu o pe o tātou e Samoa. Tātou mai e sa ili le manuia mesena ia tātou whanau lofa le tua wha manuia ia tātou uma mai tātou tusa ia ma le tātou sa ilinga malo e le manuia le tino ia e sili au ni ngalo ia le tua ia ta iala ma ia vea o ia o le whata i moanga ma le wha o ngā tutonu o mea uma o lo tātou whaia i lea atunu ma lea atunu o tātou iai man nofo ai via le tua le nei fiafi pai fo asi mai tono au ki le nei ma futa ma le nei fiafi e ma futa ma foi nisi tono nei ai o no ma ftanga fale kale sia no ma inga ata lofa ia o le nei po swafo Yesu to te liwa tu man manuia ia whainga malanga uma fuafuanga na malanga mai ai alofa le tua wha manuia ia tu tau whai fo stei mo mo le neifta e whafonga mai ai mai mafuta mai e le nei foi por klame o le tutu le upenga le loto wha apitol whata alofa ia to e wha manuia le tua ia to e le nei foi fiafi whata alofa le sunga ia sau nga lue mai ma tu lai ma le tute le nei fiafi sau wha manuia le tua le tute e le nei fiafi ia le fo utato mo le ya no ma tengo fie tato mai e fa a wau tato ta au po tato por clame fo e pe no masani ai ia ole ne fiafi ia ole tato sa olava e fa mai al tato ta au ia fo ele mai nei ia fa mai al le tato vai nga ono e pe ona tato tal no ai ia e leva yaso pe a fai ai le mai nei o lea tātou te iai lava i le tātou waenga lea o le tāua o le tāpua inga i tu tonu o le ekalesia i le amatanga i le vai taimi o le Pentekoso. Ia o seata foi le mai ai tātou le tāua tele. Ia o tāpua inga o lo tātou whenga iai o whaia pēr i le aso sā ma le aso sā ngata foi leo so steimi mafuta futa i le whanau o le tua ta ua tele nei me ono e mai e tātou le ta ua tele o le mafuanga e alei ono tātou wo e whaatasi le whale o le tua i maftanga i aso whaiso e mai se lava o aso sā leo lo tātou tala noa i mea na whaia e le ekalesia po le ulua ekalesia ina ua matua i whaatumulia i la tau le nganga pa i o le tua o whaasofia i lo la tau fia mafta futa i lea fale ma lea fale, le ngata fo i lea o le malu e pe o na ta ua le tātou ma ta upu, ia ua ati na e ai ma
fe so ni ai lesi ati na ele maftanga fale nganga ati na e o lantu o langa fale nganga ai no lantu fatino ina meni ono o lo tonu o le feitaunga tusi le lau te fi feitauina ma le ua te le titi le utatu o le afa o tatou taupu me ono ia tatu talnoi au te fi feitauina e te fi fatau ina ai fa mautu ina ai le tau o le tatou taupu ua tu mau pe ila tou fai upo fa suma lua le taupu e lua tu singa luenga tu mau pe ila tou ele mata upo la apostolo po le upo le tua male ma futa fatasi o le fersipi male fatastasi mai le maftanga male tof tu fingo le areto o le famanatunga matalo talonga po fatonga o le tatalo mai wo fo ile fefe tanga ta uma wo fai fo ile o apostolo ma venga ma fai longa tele mai wo fa sia fo e wo fa tu malava wo tu tele ala tu me o malava wo fa tau tu fo ia ala tu fanua ma loa ma ua avatu matufa tufa le tau o ia me i tangata uma ua fa tau ile mativa o le tangata fo ai tono le kalesia ele ngata fo le fo pe fa sumo lo fa pe o la tu no fo pe ma le loto ngasi le malu le aso ma le aso na uto ta o mai le ta o le fa testasi le maftanga fa mai ua tofi fo ile areto ile fale ma le fale na uto ta o ma le fa manutunga wala tu ai ala tu me ai ma le fifia ma le loto fa maoni fa mai wala to vivi lo inga o le tau o le o ngā tonu o le tāpua inga o lātou whaivi inga ma tāpua i le tua e le pesenga ma lātou whamanu atu i le tua e le vi inga whamai ma ualo whaina e le nuu malawa ma ua whaupopoina i le kālesia e le ali i aso whaisoo o e ua whao laina ia lena uta ua i le ma ia solena te nei to fa tau mo to fa mana tu atu a o le amtanga o tatou mei ono e amata ile mata tusi o le fa le o mon tatu tala no la ile mea muli alen ta o mo fa po fa su mo fitu la o le vi a le fa ingo il tatou lisia o le fa manu ma vivi ile tua o le sile ministry po le sile me fa ile tangata ile tua pe alu e ta po ile tua lua faatestasia i le maftanga fellowshipi e faafio ai le tua pe a faatestasi le auso ai mafanfana ma moni le maftanga mai le apostolo Paulo o tau foi o le malu fa mai e afio ai le nganga pa ia o le tua i tutonu i ate o tau Ringa e mafio le tu le onga tu tonu le maftanga pe a fai e moni. Pe a fai fa maoni le maftanga ma fa lo fani moni. E le fia fio le tu se maftanga e le moni ma fa maoni le lofa fa maoni. Ba ngalo na toru le tatu te fa o mai le fia fil nei o le foai. Foai fo i le tu o lo ministry fo i mo le tatu ministry o tatu me fai le tua. Tatou se atule le fa unga le fia fil nei e le melo na fa o le fa tonga matalo talonga e a pole te talo ta uo te talo ta te o le lotu tatu te talo lenga te foi leo maftanga te talo ta ua lo yai mo lo walu fa malosi maftanga ia aisa tatu te tala noa i stemi o le fiafi o le melo na lima fa manatunga mai Paulo e fai loa tua ile tua lo ringo le mea tatu te ministry nga fai e fai le tua mai Paulo tatu te fai loa tua le tua le ngata foi leo leono o le mea mulmuli o le upo le tua ale tatu te fai ngoina fa longo ile upo le tua Do inga lima lava mea tatu te whaia i le tua. E ngā le tasi lava le mea o mai mene i ono. E whai mai e le tua pe minister mai e le tua i ai tātou. O lana upu. E leo se upu o tātou, e leo se upu se lotu, e leo se upu se whaiwhia, upu se maftanga o le upu o le tua.
So the word of God is for us to hear as God minister to us. Fetalai mai ile tua e tātou whalongo. Ila na upu. A oa onga la wa apostolo. Lono inga o lātua o ole upu. Whalongolongo e build ai o langa o tangata. Pe a whalongolongo e whatupu alo lātou whatutua. I se a whamela onga la apostolo Paulo. Roma se fulu lono whaiupu se fulu malfitu. Whamai e tupu lo tātou whatutua. Ile tau longolongo po o le whalongolongo. Ile upu o le atua. Nala, a lela tātou te whia tala noa langa lenga, umal tātou mta upu lena, umatu neil vaso lenteni. Lea lava tātou te tala noa ili tā ua tele. O le foai. Giving. Ma wani ngalo ya te oe, uso matua whawhine. Tā ua tele le foai. Wale stangata e fia lotu. Ai le fia foai. E fia alo tapuai. Ai le fia foai. E fia te talo. Fia tali le whamantunga. Fia whaalongo le upu. Fia vivi. Ai le fia foai. O le foai. O lesi vaenga le nā o lau tapuinga. Actually, giving is worship. Giving is a part of worship. Ta ua ia o le foai. I te tonu o le ngā ruenga po le ka le sia le tua. Ai tele la tangata e peo ngam taua. Ngā le wha mawhan whana no fōa. Ai le fia foai. E te taunga tongi sau maa. Tongi sau maa. Pea le ka le sia mua mua. Wha mua wha taua la tō mea. They sold their possession, their property, their lands, and things that they own. They sell them. They sold them so that they would get the money and give it to the hands of the apostles. What for, Isaiah? For the need of the church, for the poor, to help out those who are low, those who are in poverty. Wila tu e lo matitiva mama wala lalo. Ale ngata fo le ye mna onga. E ye pili tu tongi le kalesi. E se la le ta ua tele. O lo foai. O se vaenga o lo tapo inga. Sa tatu tala no ya Abrahamo. Lua na le lua fate ta inga ia. Just want to give you two examples of what I said. Giving is worship. Giving is about a worship. Tatu tala no ya Abrahamo. Na alu lava Abrahamo fa mai alu. E tāpua i le maunga moria. Ala almena i le tātou whaitaua mai le kene se lusu fuma le lua i ono whaiupu a mata, whaatonu e le tua i Abrahamo, whamai ave loa tali. Ma ia e avatu le maunga moria, ma ia e osi mai ai le taulanga. In other words, take your only son up to the mountain of Moriah and offer me. Kill him and offer me a sacrifice. Ringa na mai le tua, ma ia e au maia loa talii, moa. Give him to me. Ia, o tala wa esi fio tatu loe le i fasi o tia Abrahamo, o le loto man fatu tua ato Abrahamo. Na si ele nei fio le a fa umole, le o lolo na tali, ai ta ofi mai le tua. Ta ofi mai le tua, ai au mai le tua le mamoe. Baila e fo ia tu tangata le meta o le tu mo le mesil sili le tu ai lana fo ai tango le tu to e fo ai mai il tangata le mea e nate fa nga ina la le men fa ile aso na mo wale swafa o le tu to e fa o lo ina ai se tasi o swafa o le tu o yovo i rai o le nate au maia o le nate fo ai mai o le tua na te au mai ia tātou pe a whai tātou te wha tua ele tua. Put our trust in God that God will look after us in all circumstances. Leo ina i tātou ele tua. A whamaltala Abrahamo i le taule lea na lao na latu wōmalo na tali. Whaatali atu i nei se i māwa e malitama. Mateo ilunga. Se mawa e mate tapuai. We go up to worship, but we will come back. E wha mea para mateo mate tapuai.
e le lo si ona tali o ia le la fai el tapo inga o ia le la fai el tapo inga i le tua o le si foi tala e sel mana i o le tala ia Maria foi lea le tuangane o la salo o lo iai i le tusia Maria kom ta po suma le fa o lo iai tono le ta pulna alu ai Maria malana fangwa le pasa o le me sili o ne tangta ma ta ua ia teia pa ua leo le mea ta ua sa ia Maria en alu o ia ina ufa longo walange ia Yesu i le fale o setasio farseio o Simeona lo naingoa na alu la ia o ia utatu lo le tala ma wala tu o ia ua tu tuli sa saa le sua ulea i le ao Yesu maia whapenao na a watu ai lana tapo inga o le ato le tapo inga aisa she knelt nto tuli whapena mai e whaia se ngā luenga e i fuatu ma watu ato le whaftai ma le whamanu i a Yesu o le ato le tapo inga ai whatino se me taunta ma se me taua na watu i a Yesu o le visiri ai sana watu e Maria le nei me sili o na taunta se me siling taua i a teia to e taunta sa mo ia fa mai mauai lea sua utaua fa nga pele upu fa mai maua langa o le me taunta le fa mai uta le fa lata manisi o tangata sai fa mai mau ala ofisigna ai sa mena la yona fa mai mau atu e Maria le me taunta ia Yesu fo ia tu ia Yesu ma watu moia e nala na fai e Maria le mele ona na ia i lole sai lole le e Maria o Yesu o lona atua o Yesu o lona ali she did that because she knew that Jesus is his Lord, her Lord. Jesus is her Lord, was her Lord. Ili taimi na tupu ele mele. O ia o le alii mo ia. O ia o le Mesia mo ia. O le tangata tahua, o le tangata e tatau, o na avatu iai se me sili o na lelei. Sili o na tahua, o se me whaia, o le taulanga e whai se anganga whaasa tauro. A sacrificial giving. Ave uma. Ili tangata e tatau o na ave iai. Somebody who deserves. E avatu iai le mea o tala whengai. O ia tau na ave iai le mea o tala whengai. Mua iai le mea tala whengai. O le atua. Mena la yona ave ele au fatu tua e te tonu i meo sfuluai le me silo na taua i le tua i yaso uma ina te mauai mea to tino e foa i mai le tua i atea. Aisa, leanga ngai te e malama lama i le tangata le au na iai. Malama lama ai. A le malama lama ai la le tangata i le tua. I le aiso na manatu fo i taua i atea le foa i le tua. Langa fo inga tele o iloa le atua. Ele o yes mkwale iloa o alista ngatanga o ngat pese a ile. Ile atua ma fa mai e lofa ile atua ma tangi ile tele o taimi o lotu ma fa mai e lofa ile atua. But when it comes to giving, ai au ma lo alfoa. Ia wale aila wa pepelo. Wale moni inale a lofa ile atua. Wale moni. To fine lava leo Maria. Sa ia uina a au Yesu i se tasi o taimi. I o lona lauru. O le ata o le tapo inga, malevi inga. O le ata o le faalo longa wa vatu i le tua mea taunta o mea sili sa iateia. Au a vatu i le tua. Mena te o le faa polpolo i a po o le sifuluai. O le mea e sili mea wa vatu i le tua iatoe. Amen. Na. Aso staimi fo ia te fai ai se mele lei mo le tua. E ia tangata e fai tio ia toe. A e tapo e fai maoni fo i le tua i le staimi. I mean, a moni lau tapo i le tua. E ia tangata e amu ia toe. A moni lau tula i lumo le tua te tapo i le tua i le sa. Moni, o le wingo le tapo e moni i le tua.
tu a tolu lotu le tu. Ele teimi a amoi fo istanga ta fa ya toi. Pe ya le melen fa le lile o yuta le fa lata. Ina ua a vatue e Maria le me sili mataunta ia Yesu. E fa tino ila na tapo inga ia Yesu. Fa mai ia pa fa tau ia il mtaupu le tu fa tu mtaupu sulfa mareko. Fa po tolu e ole le valu po le iva. Fa mai yuta fa mai mau le suau. Ana ave fa tau. Mo mali tupe ave matanga tamatitiva. Mai mau. La onisi taimi. O tangata e lata ia toi. Nisi taimi o tangata e tono lau ai. Ngai amu i lau foai. E amu i lau tapu ai. Na. Peia o le lilo yuta. O le wo le leia Yesu. Amen. E masani le lei foi ma Maria. Ma masani no i petani e le falo la salo ma montu fa fini. Le na. E ori si foi teimi tatu mantua le tala. E le auso lava leo, Maria lava leo tu fino la salo malo no uso marita. Le nai maua le tusi a luka o lona mtau pus fulu. Na i tono se mtau, se fai upo tala nan. E le me fo lena. Ala tua Yesu e. E asiasi et fo il falo la salo mono tu fa fini. E lui foi Maria. Fa alu lona teimi. I lumo Yesu e fi whalongo longo ma. Worship atu ile li ilona li ile wasau. Ya la vo e pisi ala almen fa yelo no so marita. La pisi mai tu lo mkuka pa e fa tau il tala. Wala la wa wale anga le loto marita le vai mai. Ile mele fa ye Maria, la mele fa ye Maria pipi i a Yesu. Fa lata lata i lau tapo inga i a Yesu. Fa alu lo taimi i a Yesu. Te lo lango lo taimi. O le si fo nau fo ai. Elena tupe for ile tua. Not only money, not only our possession that we can give to God. We can give God our time, our effort. Malmena alaina ona le alu listanga tele lutu. Na tele lo olona taimi. O le fasa tauro. O le taimi au ngā leo e alu ai le lotu. Mo e tua i mea whaasale mausau ma mea lea o ngā. Ua e alu le lotu ai sea. Langa e te ilo. It's time. Time is very crucial. Te ilo ai po i te wha mua ina i lau tapo inga. I lau loto. I lau o langa. A ta uala ia te oile teimi mo le tua. Mele na la ina sau Maria wha alu lona teimi. E le i alu Maria e pisi tua i mea lea o ngā. Wha alu i mea o ngā. Set your priority. Whaatulanga me te taunu wha mua. Ta ua fo i kuala mkuka. Ka ua mea ai. Ta ua mea lai vesi mai ei mareta. Ai wha mai mareta. Yesu. Se vai o lela vo te tinga ina na o autua i. Ai apa e wha ia Maria si isau i fisosoa ni mai ia tea. Ai whaitau ina e whaitau le ia. Nga laltali Yesu. Mana ia atu le mele e whai e Maria. Ea. Le sau i e whaalongolongo ma pipi i mai a te au. Le sau le lotu. E le o ngofo e whaile kuka. Ma al mea ngai alenga te ringa le o isanga te le lotu. Whasa tauro le taimi e ngofo e whaile kuka. E le whasa tauro le taimi e give your time to God. Give your valuable time to God. To go to worship. Hallelujah i kula pe. Ai lunga ako se lua i kula le loko. Ai se e mai taua fitu aso le vai aso e te ngā lue ai, ma whai e ia mea, ma ia mea, ma ia mea, ma e tautalatala e ai lofu fonga i lea mea, ma lea mea e tua lo a inga, ma le ngā luenga. Ai o i lea so sa. Ai te le mana o e fōai le nā lua i tū la mo Yesu. Te nofo i vai o Yesu, ai se i feta lai mai, lau whaife au i at o le upo Yesu. Mena ua tele na vai ai ma i le tele o tangata Kirisiano. O no le vai o le whatuatua. Vai o la tu loto.
Le tāua ia i la tau le tāpua inga. Yo si foi tangata e lana leo le loto o le foai, o le fie foai. Pe a le iase me whaia i o nofo. Nofo le fale. Na pa i le foai, na pa i le tāpua inga Maria i le loto Yesu. What Mary did touched the heart of Jesus. Na pa i ai. Me nana vavawa tua ia Yesu la uli ia ngapisa fa mai aua tau te whaala velave le mea ua whaia e nei fa fini. Le anga o lea ua ia whaia le whaata i muanga o puapua ngā o le a o mai wa lata mai a tau. So don't bother her. Just leave her alone. Leave her alone to keep. Tu pe ia foai. Tu pe ia e tāpuai. E alu e tāpuai. Tāpuai mai a tau. Amen. Le o onga Paulo i le tāua tele o le foai. O le nganga e foai i el tangata. It's the attitude or the spirit. Why? What is the spirit of your giving? Le nganga e whai ai ia lau foai i le tua. Ale utatu loanga ale lua mele fa maltus paia. Suluai male taulanga. Suluai male taulanga. E whaatino ai mea uma e whai atu i le atua i tono ngā luenga. Po le kalesia. Le ai amsesi mea. Le ai amangisau ngā kupe, le ai mangisi a mea o whapopo mai ai pe o ngā whai el tele o kalesia. Pauana le mea suluai male taulanga. Ia. A le pula le kalesia le latou. Fōma le latou foi. Pattern e whaunga. Ai mea i e lua ese le tāua. Le nau tāua i le vasu le nte nei le ese senga o mea i e lua. Tā sia le mea ese i mea i e lua. O le si mea. E ama i e le atua lona amount. E compulsory fo ila le mea na. E taunu whai. O le sifuru ai. Se furu pasene te taunu whai al tangata whaatua tua. Mai ana oa. E ave ese aile se furu pasene mo le atua. That is a must. O le mea te taunu whai. A o le sila mea o le taulanga. E le ise mea unlimited, e le ise mea o whaatonu mai a mea te taulava o na whapeanu. Le a whainga lea ma le ai. O le mea la e whai le sa loto. E whai le foai le loto e malie. E sa, e la onga la apostolo Paul loko nito iwa. Na iei mai le whai upo e ono e o lava le whai upo suma le lima. E whai mai e teito o tasi, whai upo e a leo le ono le fitu ngai whai mai e teito o tasi ma fua i e peo na fili i lona loto. Aua ma le whaatau ana wina. Aua e alofa le atua le tangata e fua i ma le loto e malie. O le upulanga o le loto malie i le upu eleni. E whaatau tonu lava i le me tau o le foa i ma le loto o le ata. You keep with the heart that it is rejoicing and smiling. Le loto la e sa loto, la e fia. E le ai se loto ti ngā e foa i ai, le se loto whaasala, le se whaatau anau, le se whaatulanga o se saunga mea e tau mai e tau na whai a wae o iei ma whai le mu o le tau langa. Wa i le onga le apostolo Paulo, le ai ma se mea le se fulua e o whai ai i le melea ngā le tau langa lava i le loto e malie. Ia nā vo ia o Yesu, nā mua mai launga, le si launga pe Paulo, nā launga i upun tau tala i Yesu, ngā luenga e lus fulu vai pa tosu ma le whamaia. Whamai e siri le manuia o le foa i nei lo le talia. Greater blessings is the one who give than the one who receive. Tele atu le manuia o le tangata na te foa i nei lo le tangata i talia. A tātou wawai fo i ei le tā ua le mene o le foa i mai le loto. E foa i mai ave uma se mea e te iloa e ta tau ona ave i le atua. A tō wawai le tala o langa e umi o le sau o le tala na le
Whainga Yesu o le whaamtalanga o le tala na esel mana i o le tala na. Lo i ele mareko suma le lua whaatolu ma le whaafitu. Na iei upu tāua. O le fōa i ele au wharaseio. Ai whilo atua i ma le lo matua na tolo atu. Le lo matua whamai mana tupe iti e lua. Ua lafo i tu tonu. Lafo i tu tonu o le meo le cabine. Lafo i ei mo meo le oloa ma mo meo fōa i a tangata i le manu manu. O tulale au wharaseio. E fōa i le tele o mea. Alafu i tele isi mea la iai. Pei o le tali Yesu pe fai tau i na ufisili e un so. Po ai e sili la na manuia le fōa i le na fai. E tele la le fōa i e lauli ia. Alafu i tele isi mea la i le fali. Tele isi mea la le account. A le lo matua lea. Na tolo atu lo matua lea. Ngā le pawana. That was it. That was all she had. Ta mai e lua mai tala tu spaia. Na le lua tupe iti. Lo nuinga o peni, mo inga o mea la iti. Nei ta mai tupe. Ai na alu lom tua. O mea umai na tutoi lom tua. Fa mai na alu ave. Te lola. O ina faa fofonga mai le tua i le kankangi a kua langa fua i kongo le mele fua i ai. E ko ulu aku penge i e lua. Ele ititi le amount e peye. Fui le se value le mafo fau o le tangata faltino. Ai ono le nganga o le fua i le na fua i e lo matua le na pauare na. Ele ea masisi a mea e na titoe, la titoe le fale. That was a good heart of giving. That is what we call a sincere giving. O le fua i faa maoni i le loto fia. Faa fafonga mai e le atua i le langi, le to ulu atua pene e lua tautupe iti e tutonu. Langa lai fua i ma le alofa moni i le atua. Ele i whapela ele i alo lofa le ufarasai o e tau mai. Ia ai, ta te rore lea le se sengo le nganga i whail fua il tangata lai tele mea. Mania, they gave generosity, te ngang fua i male matamau. Ai mataulia fola ka uloa mamol farsei. Ol matua i whaafia mi o tonua. Full of hypocrisy. Melna. Mena na leinu whaatusa i Yesu le uli ia male lomtua le aisa. Ai fua i kamaia. Ai fua i ma. Whaafete lunga le whatwhata. Au ke lela o fua. Ke le mela o vea le tua. Awa penal fua i el tangata. Ele wha amanuia i eile tua. Mol fua i ai fola. Fua i ai mimita. Fua i ai whatauwa. Compare your giving to other families. To other people. Give as a cheerful giver. So mai fua i male loto mali. Fua i alai ata. Fua i alai fia. Ele fua i ai whaatusa lau fua i sisi a inga posis tangata. Amen. Nena, me te loa, usum tua wa whine, a whai tātou te fua i le tua. Tātou te fua i atu ai fua i mai fua i le tua i ai tātou. When we give to God, then God will give to us. Aisa, wha mai upu i ala o ngana apostolo Paulo, o lo i ina le whai upu e walu. Wha mai a, o le e tele lana lulu, e tele fo i lana e sele mai. O ile tātou te maua, ile sele mai. O le atua. A le mea tātou e whai. O le tele lana lulu. O le tele lana lulu. Whoever sow abundance will receive abundance. Abundantly. O le tele lana fuai, e tele lana e maua mai. Danga o le atua e mai selenga. I le o tātou. O le atua e mai selenga. O le atua e mai le taui. Mai upua Solomona. Ia e ava i le alii i au oa. Honor God with your wealth. Mai ona whaateleina i lea ia o saito i lo for the saito. I o for the saito. And then he
will reproduce. Pa mai non fa tele ile eia o le seito in your barns, yo for seito. Tau i le tuol tangata e foai ma le loto sao ma le loto fia i le tua. A pena le nganga o le foai le na foai e le kale sia le teimi le o le aso le nganga pa i aka. Foai ma le fia foai ma ta mau foai tangata mau mea o le alo lofa i tangata matitiva. Ya kasi ale ungali ingale uta o vaso le entende. Anania masa faiva. Pepelo le nganga pa ia o le tua. Na feoti uma ya ile aso alna tasi. Ile la pepelo ile tua. E se le tau o le mene o le foa i whaatau langaina. Pea no tau mo mole upu na. O iei paulo ila na malanga lo na lua wha missionary. Safso soani e tangata o le kale sia i Filipi. Safso soani e iate e me tau tupe. Tau lia fo i tonu o Makedonia le tusi mai e paulo i a koronito e tusi le untatu whaitau inane. Tau lia la i Makedonia. Le e kale sia ia. Wa Makedonia mo le region. Ai e kalesia i o Filipi, o Perea, o Galatia, e kalesia i Kongo le melea. E la male e kalesia le o Filipi. Taimi la ia o whailanga luenga e Paulo. Safe so soani ai le kalesia le o Filipi me tau tupe. Financial, le assistant. Wasa whaifale i asto i ina matau mo whailana ngā luenga le lava i taimi. Aina so soani ai le vaenga lea i Filipi. Amen. O le ala ufal pui Paulo i Roma. A le ala ua tusi mai ei Paulo i a Filipi e whaafetai mai ei e tusa o le latu walo lofa wha maoni i a teia i le latu fuai. Wha mai upo Paulo i le Filipi e whalon whai pusuma leipa. A o le atua na te wha atoa i a te outou o mea uma e mātiti vai o tau e tusa ma le whaulai o lona vi inga i a Keriso Jesu. Amen. O le ala ua whaiatu Paulo i lauli ia. O le atua na te whaatumuina pe na te a. O ia na te whaatoa. Na te whaatoa atu i a te utou mea ua utou matiti vai. E lo le lea apostolo Paulo. Na ia kalesia i Makedonia. E matiti vai. Aina foa i a ono le fia so soani i le kalesia i Jerusalema. I le matiti vai ono mafui e le vai. Taimi lea na mana o mia mai se so soani. Tau fei Paulo e ao se so soani tau tupe ave alu ma ave Jerusalema pe a foi. Faile foa ia e kalesia i Makedonia e matitiva alai fai a mai po Paulo le fai atu i a Korinito. O vai e kalesia ia i le foa i male matamau. O foa i mai la tau mai le mativa. Do ringa matitiva ala lava e foa i. Fa mai leo Paulo. O le atua la Filipi. Na te faa atoa i a te outou o mea uma e matitiva ai outou. Ale sile alo fanga o me Samoa. Fa mai se ela avelanga me a fa fe le makikiva. E oni si foi taimi tatu te utala lo le upulo lo motiva. I utatu matitiva mo ilo. O upo Paulo ya Filipi. E winga ile fa atoa atu ele atua o mea o utou matitiva. O lo fa atu Paulo ya Filipi. Wa o ilosa o utou foai mai i atia o ile motiva tele. Ele ngā te leo tō mea lofan tā pena ave mo Jerusalema. A o leo o whai atu i atu tō, a o le atua, na te toi wha tu tumuina mea ua o tō wha ngāo ngauina, ona o lo tō wālo lofa wha maoni i atia. E tusa mo umana onga sa e ona o le ngā luenga le atua. Te la le tā ua, auso, mo le foa i whaatau langaina. Wo o mai wa e whapea woiwa. Mativa.
o mai le lava o le whaasoa. Ia e apalo le surua ia le tua, a whapse o maki kiwa fo ngi vai aso. Ai le loa. Ua te le ale wha le tonu ma se o lau mena o whai. Ua e whaoa mea le tua. O lau fōa i usom tua whawhine. E loa ai po o ai e te wha mua muaina. Your giving can reveal what is your priority. E wha iloa mai e po le ale mea lo e prioritizinga. Wha mua mua. E le tusi ha kai o loo oi ai tangata. Tangata iu teia. Tata wei u fōi mai le tā whianga wa. La ator se lau tau sanga talu na fōi mai le tā whianga a wa oi tangata. E tele mea. E tele whaatoanga. E tele mea la ua maua. Ala lava ya wenga. Ala lava e oi i le tua. O le mea o tupu. Ua tele ala tu mea ua maua. Ai fōringa mai. E le whaa malia ina. Pese se upu pele o lava ia me tele mō lātou. I lo lātou manatu o lo o iai lava. Le mana onga e mātou te mana o mia nisi mea. Lai o iai ma popole i o lātou loto i te mi uma. Ono whai lo atu le hakai i le nuu. E le o le tū wha le tino le atu te polongai o tō mapo whau. A o le whawhi tauli. O le tū wha le nganga. Ua matua i pa lava le tō fua wha le nganga. Your downfall is spiritual, not physical. E tele a lātou oa, ma lātou tupe, ma le oloa, ma mea lo ia i lātou. Mō ai ua whao ngā mō lātou, lava mana onga ma mea ua mana na o iai. A ua le ai se vaenga e manatu ai i le maru le tua lau o taatia o le tue whaia e seru paperu o no o le aise. Mo le se whatu o tua. Mo le iani me whai ai. Mo le ia iama se ngā luenga o tue whai. Se fulu fitu tau sanga o ti lei le maru o le tua. Whai e seru paperu ma Yosua. Tue whataatia la ia la. E le ngata le pressure mai o tangata locals mo le whaalawe lave mai o tangata whaalawe lave. Ta ofi le tupena mai e kuresa e so soani e le whana mai e whana i mea. Mo le tue mai alanga o laua sui le tupu. O le o tue le tupu nga saua i le taimi o i fwoi o. I le taimi le saua i a ne mia e whai maa le malu o i whai pā. Au ese lale mo le tue sau lale sapalai. Wa ta ofi lale delay ai le ngā luenga. A o le tele mea tangatangi o le maua. A o siona whalawalawi. Wa le o toi kea i lātou i le malu le tu. Wa whai lava o lātou whale no whai. Lai whai mai le whaupunga hakai. Whai mai ua utou ta papa o utou whale ma utou no whai. A ua utou la whai le malu. Po le ngā luenga a le atua. So whaitau atua le. Whaitau atua le hakai le ma nei ai o upu i ele whamai ia hakai. Si whai tau atua le whai upu e ono. Usai mai. Hakai. Alon whai upu e ono whapea. Amata mai le whai upu e lima. Whai upu e wha. Ona po nei ea tau te no nofo ia o tō i o tō whale. Ua ta papa. A o le nei whale. Ua wha tāfuna ina. Aisa, ua whai le wha wae, leise mea koe whai. Le wha le malu le tua le ntoe whai. O le nei, o loo wha peo na whetalai mai o iowa au. I o tō mawhau i o tō wala. Ua o tō tō mea e tele. Ai titi mea ua o tō au mai ai. Ua o tō a ai. Ai le i maa o ona lava o tō. Ua o tō wheinu. Ai le i maa li lie ai o tō. Ua o tō ofu. Ai le ai lava se maa whanwhana ia o tō. O le uanga lue foi i se taui, e whai lana taui, e whawhao i le tanga, ua pūpū solo. Mawai me le mo e lau li ia, tangata le foai. Fiu e ngā lulue, ai kanga kua le kanga o lai pū. E tele mea, ai leima se mea o au ngā, leima se mea o sefe, leima se mea o le lei, i tu tonu,
o le nuu, ai mai se ainga. Ai sa ale tau mai, fa mai ua mau o tautowi. Ai tango atu le tanga lai pūlo, inga lai la kua malu leo ngā. Fa pena uma lava le me tupu le tangata e le fie foa i ngā luenga le tua. Ai fai e iao na mana onga, alana te iloa o le me te tau na fai mo le tua, ai tau na fai ave, wa uma nofo i le tua, o te fai atua le me le peo anania masa fai wa te iloa, a tonu tātou te le feoti le tino e peo anania masa fai wa tātou te feoai, feoti fa le nganga. We die spiritually. Why? Because we know that we're supposed to give to God's work. Fai ele ngā luenga le tua la le tatia. Ale fai ma, utou ta papa, utou fale, mano nofo fia, mano nofo le lei, ai fa ave fele ngā luenga a le tua. Ma nei e o le fai upo iwa. Fai upo iwa nei fai mai le tua, o mea uma la tau te mau, o ke kango feula ese mau tau. O ni manuia uma na tau te mau, fa pea o tau ngā tau te manuia, yes ngā tau te manuia, ai le aima se mea e mausalia o tau, o te feula esea. I will blow them off from you. Why? Because you forsake me and my work. Man fai upo iwa. Wa utou wha moe I mea tele. Whauta foi. Wa I titi. Wa utou au maia I lo fale. O na uula fia lea. Aisea. Nuinga le upunga ula fia. I will blow it. God blew out the blessings. Me wa tele me utou maua. Ai le aise me a maia I lo fale. Pe au mai fo inga sina tamai mea. Nga lele mena o tupu ya auto. Famaleo le tua. O te feula e sea mea na ia te uto. Tau tia le upo le tua. Amen. Famai le tua. O mea uma tu te amaia I o tau ainga. In other words, o mea uma income sama tu tongi ma mea uma ngā tu te mau o tau ngā luenga. Tu te amaia o tau ngā luenga. Mai I tono o tau ainga. O ke feula e sea. Ma tau tia leo ni a upo le fionga le tua. Ai sea, wau tau tu ula fua ia o la unga luenga. One ngalo e tātou. O le maa losi le tātou te maua I ngā luenga. Ma tupe. O le maa losi le tua e leo stato maa losi. O ni o tātou mita I le maa losi. O mea fo ia tātou te maua. Mana tua. O mea le tua e pule ai le tua. I mea uma e o lava I au tupe, ma tātou tupe, ma mea uma. O mea uma le tua. Ai fua I mei le tua, pe tātou te iloa na awa tua I a teia, e ala I lau au nanga. O le tangata e wha maoni lana fua I usam tu wa fine le fia wa fonga mai. Tangata e wha maoni lana fua I le tua. O le tangata lea na te iloa ina, ele o ia e ona mea. Ai wana o ia o se tangata tausi mea. Whoever is faithful of his giving to God, faithful to God of his giving, that is a person that he knows that he is only a steward of God's possession. Le tangata na te ilo na o ia se steward, nga o ia se tangata tausi mea, ai le o ia e pule mea. Te leo teimi tātou te manatu ai o tātou tupe ia, tupe tātou langa lenka ko kaku whainga luenga, o inga watu wale malosi atoe. Mo whaamalia ia o tātou mana onga, e uni ngalo e tātou, o whea whamai le tua, ia malaki mta mua mua. O whea ni o wawa, where's my respect? Puto o maia me mamai woto o maia me pa e whai me el tau langa ia tau. O whea ni o wawa, where's my respect? Where's my honor? Amen. E uni ngalo ia i tātou, o le atua na a maia le maa losi ia te oe mao. E ngā lue ai. O le atua na a maia le anga waa ia te oe mao. Tātou te ngā lue ai. O sesila whaupunga. O le atua na a maia tupe mō tātou. Ma le oa, ma mea uma. O le atua na maia.
mai ia le fionga le tu al tu se te nomelon tau pue valu alon fai pue sumar valu. Ia e manatua. But remember Jehovah. Ia e manatua ia Jehova. Awa o ia, listen very carefully, along of a lay. Awa o ia, nate avatu ia te oele ma losi e maua maiai lau oloa. Mai ina ia whaatu mawina ai e ia lana whea ngainga na tauto ai I o au tau tama e pei o na whaia I le aso nei. See? Whamai upu amose. Ai au tau manatua Jehova. Le fo e tau tala mai le upu amose ai tātou, ai e tātou manatua Jehova. Awa o ia na au maia le maa losi e mauai a tātou oloa. Fai tau iai, te tau nome valu, fai pa suma le valu. Mai ina ia, whātu mawina ai le whengainga lea. Ese la le ta ua usum tu whawhine. O le foai, giving. Awai te le whamaoni lau sfuluai, ma lau taulanga o lau peleti, po a lava ingoa ta ua. O wha ingoa ai ia foai. Ma so se kale si ai tauna i se ingoa. E wha ingoa ai le lanto foai. Langa se taun foai. Aftaila ia mātou nei tai tonu sfuluai, le wha ingoa sfuluai, ia mali taulanga. Ai ei foi ia ingoa e wha ingoa ia isi wha ala popitonga lanto me foa i tuaitanga te tonu le lotu. E le wha masinoa la e lesi lotu e sa o mea uma o lai wha maltuspa ia e taun tātou foa i tonu ngā luenga le tua. No matter how you call it, po le alava le ingoa e wha ingoa ai, e whaftai sfulua e le kongo le tuspa ia. Mali taulanga, whaftai o le iai. Ne awala e whaatino ai le foai. A tangata. Pea nau tāua le vaso le ntene. E leo whaatino e tātou I le whenginga fau le se fuluai. Ono se tū la fono. A lo whaatino ono le alofa. I le atua. Mai atu fo I se situ o le sfuluai. E leo se mea na o le tū la fono. Yeah, it's a part of the law. Ai se au le sfuluai. Na a mata mai lava le se fuluai. I le teimi o noa. A mata mai le teimi o noa. Teimi a na oso ai noa I fafo. Ma le waa. O le almen mo mun fai noa pe fai tau iai. O le fata fai tau langa. E na ia maia manu le lei. Fai tau iai. Na ia maia mea sili o na le lei. Na iei to tonu le waa. Ea. E a watu I lunga e whai mai e ave I le tu e whai e le taulanga I le tua. Na mai sina amata mai a kaino maa pelu, ia ai o mea na o whai ngā taulanga. Whai ngā taulanga langa o le teimi na, o le teimi wa ola I tangata, e te tauna whai taulanga I le tua I le toto. Toto manu. A whato au loa le ua le ali mai le tā ua o le sifulua I na ua amata le lorangi fau I a noa. Tango noa, wha mua mua le atua I mea e whamai o mea sili una le lei na ave e le atua. E noa, le taulanga I le atua. Mea sili una le lei, mea le lei. O le sfulua il na. Amen. Na. O yo o mai a Abramo, fai a Abramo, le se fuluai I a mexa teko. Ai ri kai kainga e koe fase lau kausanga o oil, ko a o mai tu la fono. Le I kai kainga ta was tu la fono. Le te tengo o mai te mio mose. Lona winga. O le sfulua, I le o se tu la fono. Now Israelua e tu la fono ai. A o tangata whaatua tua ma whanau a Abramo. I le whaatua tua. A whailau sfulua ai. Whai I le alofa. Do out of love. Not out of the law. No. Whai fia o ngai te whai le tua. Wha manuia ia le tua ia tua e pia whai o e wha maoni I siau whai fia au nai tenga lue ai ma whai wha maoni
lau se fuluai. It is biblical o le mea e faa le atua. Amen. Maoni ai. Sa manui ai le atua. Ia te oe. Ia le li. Ia. Ona tātou o mai lole ilisi tātou meleso. O le te talo. Ia lela no faa mata ali atu le talo wa leu te. Ia atu le ua. Tā leiva te le titi leiva. O le te talo. Ia po le fatonga. Le tātou te faa ingoina le tātou whaalona. Whaalena. Le fatonga. Tā ua ia le te talo i tu tonu. O e kalesia. O le tatalo, o le tala noa I le atua, o le tatalo ele o se pol kalame whaale kalesia. It's not a ritual or a setting program that we do it regularly. Yes, e whakulanga ma whaa sau le pol kalame I le aso sa man, mo le vai aso o le fon tatalo. O le maafutanga tatalo, ia po tai au fo le aso sa telling faith maftang te talo nisi e kalesia e li whaiale sauninga, ese le maneia. Te talo. Ai ole te talo. It is your communication to God. O le fisota inga le tangata I le atua. Ai le ngata fo ila le individual. Ai o la fo ia o mai Yesu. O le te talo. O le me faito o teli. O le me faito o teli. Ana ia ile Mateo sumal valu fai po sumal iva. O luse fulu fa maya. If two of you, ba fai to lua, pe to lua. Agree on earth about anything you ask or you pray for. If you agree, two of you, winga more than one. That's communion. That's le maftanga. Loinga e ta ua telele le mafuta fatasi o ntangata ai te talo fatasi a mese o se kalesia. Famaila iele, a fai to lua pe sili atu to lua tangata e agree fatasi ma mafuta ma ole atu. It is a talo. Famai, it will be done for them by the Father in heaven. Ma ona whaia lea lo utamaisa, o le tātou te o communicate lo tātou utama. O le walanga tātou te tatalo matala noa il tātou utama. It's a two-way communication. So se tama lava ma se whanau e tala noa. Tala noa. I fia e tala noa. Ameni. Whamaile o le whaumanga o le whaiupuna. For where 2 or 3 are gathered in my name, there am I among them. Mai awa a to lua pe to tolu ia pe to se furu pe ko so la ko se lau tangata. Ai le to tas. Not individual, not one, but multiple, totally. E agree fatasi I lo wingo in my name. Mai ona fai le lo tama. Wa famaya. A fai wa fai fatastasi wa le me ile to lua polo to tolu e fatastasi ono loingo gathered in my name fa maile o Yesu o te yai fatasi mai la tou ile mea I will be with them ta o tele la le fina ngalo Yesu ele talo fatasi aisa awal talo fatasi mfai e ona si me esel taua e ati na e fatasi ai se maftanga ile tu fale nganga. It would build and edify in the church, build together, build up, not build down, build up. Pe afaya o se maftanga e te talo e se alefe mai agree together in my name ona faya le tua pe afaya o le fatasi atu ma agree fatasi se mea e ole atuai I lo utama. Taua tele le fina ngalo Yesu pe no va taua. E fina ngalo I le atua. Ete tatu te tala no atu I atea as a children, as a family. Tatu tala no atu I atea. Tatu I lo le ai o ia.
E fina ngalo le tu ine o tātou tala no atu ia te e te miuma. O le tatalo la, e le o se mea e ma tele na ono wha pol kalame. Ai o se ava noa tātou te communicate tala noa ai ma fisto tai le tua. Wo wha tonu ina i tātou te talo. Tātou te talo i le tamā i le langi. Lo mātou te mai o le langi. Tātou te o lo tātou te mā. Tā ua le nā o le talo. O le te mā i lana whānau. Peole mā te o e. Nā tala noa Iesu mā te o e ono. Mā te o ono whai upo iwa. Mai tau te ole atu i lo te mā. O na fo ina mai la ia lea. We pray, we supplicate, we go and give our supplication to my Father. And then my Father will answer your prayers. He will answer if you pray in faith by faith te talo atu ma le whātua tua. O le tātou te vāvā ma mao le tino tātou te leo vāifo i le tua. But we know that he's in heaven. But we have to talk. We have to ring him all the time. Vala au le tua. Communicate. Tala no iai. E ala le te talo. I le nganga pa ia. E ala i le nganga o le tua. E se le tāua a. A foi tau i Jeremia lom tau pe lusu maliba foi pe suma le lua. Ona o tau vala au ai lea i a tau. And then you call upon me. Opu ia le tua lo fe me Jeremia. E o foi o tau ma te talo mai i a tau. You go on your way and you pray to me. Ona o whaalongo atu ai lea i a tau. And I will pay attention and listen to you. Fai tau iai, Jeremia lusu maleiva. Alona fai upe surma le lua. Amen. Ese la le tāua telele i el te talo. Tele i o tu ai ngā te talo le a tātou. Tele o ele tasi se tu ai ngā te talo. Talo pe ono pe fitu tu ai ngā te talo te lo. Au ia le rope tele atu nisi tu ai ngā te talo te lo. Pe a tātou fta ngofia e tātou lolo lotole. O le meo le wha mtala ino le winga o te talo. E re ngā le tasi sto i ngā te talo. E le talo te whātu ese i le tua. E le talo te whawhitai i le tua. E le talo te vivi i le tua. E le te talo e te whai le tau o te talo e te ui e tuai i le mea tau. Le prayer warfare e te tau e te langa o le singa whipen na tātou. O le te talo. E whai a ina isa atani. So we wage war through prayer. Tātou te whaia le tau o te talo e ala i le te talo. A pena. Luringa la ese le tau o le la tātou le o ia i le whaamataltala ino vaenga ese le na. Ai lelo walu o ia te suisue. E le tasi se tu inga awala e te approaching ai le tua. Ese ma aenga o le te talo e te tala noa i le tua. The good way of understanding what I'm talking about is the Lord's Prayer, te talo le li. Ai vai nge te tonu le te talo nga. Masalo e tasi le te talo. Masalo e fitu tu ai ngā te talo vai nga ese ngai te tonu le. E ngai te tonu le talo na. E tasi al te talo. Ai ese ona winga ma vaenga. E te approaching ai le tua. E se alau toltolo i le tua i lau whatu e senga. E le tusa malau alu le tua te whawhtai ma e applausinga le tua i lona le lei ma lona whamaoni. I te alu toltolo mauro i mata pe alu whatu. E se alu te whawhtai. O e te alu te tu mai whawhtai le tua. Ia vi ia le tua. E le lei fiafi. Te loa ai ese si o fia valau mo le temi le ia nanga le masani lava ona faisi tuai atu le tātou leina a lau tal no atu pea ia la o matana te rona auto e sfulu fitu sfulu tātou minuti toe e mwhai lava ona e valau mai ia a la tal no atu pea le fiafi e te lo le o vave na umale tātou vaenga le talo le tāuo le talo te alu te talo te loa
taua i o fon te talo, mafutanga te talo, tele o tangata e whapalapala i te talo. Ia lau sau tātou walau mamua, tā lofa lava, alora soi fumau. Alora soi fumau, Talo, oile e sau noa? O lunga. Lunga? Ia. Tā lofa lava lau sunga lunga? Tau no mai? Alora soi fumau, Wa, alo mo martol ni ya. Tai fui mo mama mianga. Mo ia mo ai. Pal mo mai ko la tua. Ia ile o pelo que sibi es tu la. Fasea. Ja. Als je veel doet, wauw, dus suma lama, por kalama ni video Samoa. Oh, ele vai no, te llega al palo. Pues una ni se pudo. Wow, se te sube por kalama, o hasta por yo. Tale o tele mai ya, tale o tele mai lunga fa mal mole lava. Ja, se te sube por kalama, se te sube yo. O sunga pa pia mai. Ja. Por kalama ni mo mal video Samoa. Ja. Sai ta wel vai no sube. O foi te levo ile le fala mo ka manga pa te tonu sube. Pita. Sai ta o fa pe le fa o le ta to sube. Ma sube i ko ile o se. O le sula uno e o lai kata. O lana ko i sa wanga ona o maliwa Yesu Kristo uma me uma. Ao le winga le o fa si no pa pe ta o lo fa si biato. Ile ma ne yo le amtana mo po kalama si yo lo ina me mai ile. Le vai ma ne o stalo. Ja. Wai wa eta ua tu ai o ai uma sa o ma. Ma nino na ve a. E winga la opsi o me la ne ko palo. E fitena e yo la tu la mona la tu te no. Inisi fu yo o ma fa pe mai. O sale o mai nai o wai. Ma ila tu le te tonu I manuia o mai tu wa. E plasa so no me le vai. O leo te whalonglonga tu fo re lo fina ngalo nga lunga salo le e mai el por clame si ta si fo auna ia la le tele pa e tele ya mari langa te fai tete ele tulanga le va fo yo auna ia ai pe o le mela vale ala yong nei ele se senga wa tele a fo inisi uso fo ia me se fo ia le tu pale o fai au e le tel tonu I le se fuluai. Msalo ona i la ngona fo I le fa pelunga. O le utatu ole le loftu noa tatu tele ole tu la fono. I le loftu noa. O le tauntatu faya men faya yuteia. Ai pe ala no fa mal mai na se tali vavela. Ele o faya tatu ona ole se fuluai na fai I le tu la fono na tu sie mose. O anai ile tikole le faingo le suluai. Ai pe ano ve atu. Ele fatu ao no mai na le suluai na le tu la fono. Suluai na fai mai lava a para amo I le amatanga. Para amo lava na fai il fate te inga o le meta o le avato suluai il tangata o le tua. O lolo winga la. O le tātou te whati noa I le teimi leis fuluai ona o le ona ele o le tula fono. Ai ona o le tātou wā lo lofa I le tua. A lo lofa o tātou le tua. Lea leinu whaita aisea. O tātou loa. A whai na whaamanui ai tangata o le nuu. A whai fo isa le whaamanui ai na ai tangata o le nuu. Ona o le whaamaoni. O tātou la le tauna whaia le whaata ita inga le lei ina I awani o tātou fōla I le mele na whaale tono Israel. O lea, whai mai alo lofa I le atua. Ai ave mea mama I e whai ele tau langa matisfulua I le atua. Ele wha maoni e ave mea e tauna wha fo I le whalo le atua. Wa e tolu to inga se fulua I na whai le teimi o le tula fono. Ai leo whai e wha pena tātou, o ngā tātou te leo muli I le whainga e Israelu la tula fono. Elan tātou whai le teimi nei, ona o le tātou alo lofa ia Yesu. Whai le tātou taulanga. Ia, whai le sifuluai. E wheso soani le ngā luenga le tu. E kako ke le whao, e kako ke le whao la ina se sifuluai.
ai o mea o elements po mea e whaatino e le tangata whaatuatua ua whaatuatua mwhaolaina lona o langa i le toto Iesu o iau staila e mea ia e whai mai Iesu e leo whai mai Iesu e tūru sfulu e whai mai aua fo i toto whai sfulu ai tū le wha msinonga mal wha maon na whai mai Iesu whai mai whai uma mea na ringa la integrity ka whai mai Iesu whai ai whai mal wha maoni e tele a fie tel no inisi mea matango fie whaapopo e tu sola upsidi ia ai ono tatu teimi o le whaatai mai ni so tele o tatu tunu whaaftai tele fo ai love sili langa manatu leifo o le winga tonu o le o lo tai tonu ia fai ono le alo fai le lofo i le tu ai le o tu la fono awa e vai mai mai na tonua Vai mfayang tatu suia mfayanga mesele upusulua e tu ise si ngo a sulua ia ai ole ngo lo tatu fa ngaina a lo feile lofa alunga tai ya familia le tu ya tu tama ya fase vo fa talo fo tatu la talo poni Antonina talo fo te tina ya malo la soifua malo fo matato por kalam mana ya netuna le afia su so mangol tatu programe sei tele la vai la sunga mo programe mana ya le o ata nei do fango tu sili mai sita si sui le se fulua le ta wai e moni pe fo no fa ya le sia so ala vai ya o ngai au mai sunga fa fianga ina o te tadiale me o la te lo ya o ya ale fo o fa no ngatu fa mala mala mai le sunga fa o le se fulua ya malo foilin to na no vai atu nei o ia au mai no ta u puale sa uno fo ia ma a te muso fesili atu no le ala le o mta o ia ta si fo yo au ona ai fa stai te vi ia le atu ai wala ese mai o lo na nganga fa mala mala mai na fionga I tangata fia sa I lima mala mala mai a fionga le atu poni ai man me te de nga luenga nei tu la tai e tu tina alo fa foi mo o ma ai nga ia me si sa o tu me le foi fa tai tele la talia mai o le vala o atu alo fa ya fa te la lango mai tu tina se fu fa le vai aso fa se fu Antonina fa se fu atalo folta tu la talo ai o le o mai le ava no fa o tina o ile sa no ia o le tseine mai o le malai o le tsalu I sale sa tele I fale alili ia o lo ingoa o la lau tsawa e fa pepe tsuli siolo ia sa no mai lo la lau tsawa pepe ia tulo lava fa tsai fa malo so I fuelo sunga malo o ni le tanoa ia fa tsai o e ala na fa lau mato ingo ia o ia malo o ai tsali tonunga isua fo tato ainga ia mali o la lau mata wa fa o sua fa matai o le ainga o tina ta wa fa a la lau o le o lo tama ia mani ia wa fa lana ia o kan malama nga ia salsa tele ia mai o te mita fo ia wa fo le o te tsali tonu fai mai o le matu pala lea watu ina mai o tato matua ia mo tato nei e o la e wa fai langi so I fua o matua ai pe e tate mita I te lau ma fai nga o e me fai nga o le nana ina ila lo le tale ni po me ano fale atua o suafa o vai lua ina mai mo tato ia le wa ma tato pe nga wa to tusa kwai le lo matua nei ai o lo ingoa sa o ane na a wifi ele lo e kia ma si va nga e fai so akwala kala I like that I love the le ai fa Samoa o le o ken Samoa ale pe o ka mix me yo le inga le ma se ma fuka e pa langi ko inga ya fai meloso fina ngaro il tato mtaupu kawanga inga komeso inga nge fa ke ele fia wa malu wa al ma fa na yo le hitale o ka ya ole fa fitai le tu
o te whanongo longo ai por kalame ia aso uma ai tele na le lava so ama no pa o wa tunu na lain alo fai ia ta tono lava no la nei moa ia ia afa ia tu ole fisili pe po se so fa ma what do you mean ole ane me mana mi o sa fisili po se e pule ha oi ia e pule ha oi na o molo am no na le foi fa tali le sim malu le tunu lunga leina ia le molo am no ole afa pupu ia ona fa wato sa no ana suna ilo o famalo fa lo alo tala noa ile alofa ole tu ali wa noa yo wa mau nei po le fa no watu ole tatalo ole se fulwai ia e se matcha no fi wa foi te fia fa no longo i por kalami ya me ataule fa ola ilo tolo fa le nganga yes awa foi na ola mai ya mo utupuai na o lai titi mai o ainga o fa se au mai ole ola fale nganga na amatsa na tsalia o kalo ka fia mai ya Yesu o ilo fa ola everything mai lo la titi ole tele o tanga tai e fa no ai ana ole alu le lo tule tele fa ola ole ana ole lo tui you tele lo Yesu but where from the beginning o ole na le ala te fia la ana ia ai mai ia e fia la va o ia yo ia ona faia le ia me o mai mana o ia lo o salamo tul fitu fai pa a ole tsalo oka ole o te ia tono fono tsalo it's ministry o ngalue na o ino ngaluenga a faila o se 2013 okay umai na la ngaluenga wa luas futolo tsanga o ngalue se tasio ya wa o ngai time angel wa famuta ile tuala ngalue fa mai fo mai le ai alo fa mai so I had to resign ya mai this futolo na 2013 o loka kinga inga tu low lava o lo manatu malo maso fau e kele ko ya ngai se fe awale a inga le ai se me ko I had to give out everything so everything no walo ai Samoa it's so china daddy o fe ko le ko fe nga luenga I had to resign what the doctor told me ya to punele tu al inspector ya ile leo mai le situ na o to manuia ma losi o kamilo ya kaile so fale pero nele na fio Yesu o sa mai Samoa le ko kule mai o lukina fa mai ya ia le langa ko fire treatment le o ma losi le tu ali ono ala what o mai le o ma losi li I've been with the effort no been fiti ole alka ole wins my team here this time le o thing matua o kulo lava le o ana pensioni ango ngo formal benefiki o le ko faina a pungi fitwa allo o le o tanunga le ala o wan talo coming September yes I believe you know le tama malo malo le o malo lo le sunga ya faso tala le ole sunga na saina maso I created this church Samoa malo o malo silwa o back to normal player Kenya le o ko ka mo e Masvan Valley mai maso we've got likakalo ole afo talo ya fa mo lolo finangalo le laulanga le fa talisi tato sui ma nei la fa so mai ya 2 minute ai tato na ta wa le la fitu tau sanga ya se tema deshia salu ona o mafuta ia sunga fa ngai ma nei ona isi tina matua le ala wa pensione na wa le pensione ka minga ngo maka mai 18 ale ana ono for 18 di maka usanga o solo I ya le wa fa ngama to
Le ana wa matou e tama ia faso ele ngalo le o malolo. A le ai o mai ia ona le tsalo le ana e tau. Ana ia tele. O le ala te faso atu ai ma o pai atu ai nai me la iti. Ta wo te talo. O le tau te talo. Ese el matango fi ana au mai atu spa ia a. Pa mai ia o tau fina le te talo. Ia tatalo ele au noa. Na tau mo te salo ni elima. Ia tatalo ele au noa. Ia only rejoice always. Yeah. Pray without ceasing. And be thankful for God's blessings and everything that is provided and given for us. Ole na ia le na so so ina le tusi le pa ia mamile ki tau la ia la vai. Tatalo ele au noa, oli ele ali, ele au noa. Aso uma 24/7, we have to pray at home. Wana le o ilunga le level go ele super cold. Yeah. Super cold, stay home. Ole home, stay out all day. Se va nga o fer pasi so kengel pasi fa nga super cold ka. O ka fa manu yanga le o win ese lo mita ile ali. Fa mai ya mita ona Sato Yesu Keriso. Le foi la sato tatanoa. Fa alu taime tala no pe umi pe ai lo kai loa. A la e fa nga no pe le e alu e male media le o ka mauri poki o ma o. Ai. Au ni mai mo wina le ai au le fa pena. Mai mauro taime fa mai la nga langi ai ma wele ola. Fa mai fa ma le ola ma lo taime 24/7. That's what I'm doing now. Mana ya, malo. It's one of the weapons. Ola uya fa pungana. Fa mai ole mafutanga na o te ana pongi lua so bayaso. Faila wana pongi alu fa maoni. Ole se fulua ai ola ofesili la le tau faya. Yeah, it's a via se ofesili fa mole 1 minute. Ya, fasa ulanga lela umata time wa umata time ya lefa tari foi lesi naisi wala au ya. Ola la sili. Si mana manga pe mo pe o mana tua posa. Ya. E ya il tele e kalesia pe o tamale no fa no ato faso. E ya foi na unga e alo e desi e kalesia sia. E ya susunga i pa nga mai Samoa ma tele o tu la. What they say ele ta tauna fes fulwa se fulwa ele o ta o ma tu spaia ele o mana mia le fai on fulwa you know but o le ta tali tauna pe on esa no ana o mai fo ile o le mika que le kusinga mai le mika fulu e po malaki tolu foi o malaki kolu o malaki fulu la fa mai o se fulwa yo au mea o le 1/10 ya pe la kai no ma pelu ya ma o fa mai o se fulua ya awane fa mai se au o ma ko le penfiki ele ka ka fa ni se fulua o la fa no nga fa mai o ma ko ye mo mai ko pe il malo ele ka ka ma fa ni ma se fulua I fire ko offering na I call it's my free offering episode money molenga wenga le tuale o tenga ya fa ma lua tia ya tina langa le wo mal time o ta po kalami o le wo mal o kai mi ya oi ya fo la yel tu spia de fascino yel foi fa una pa lu ftawi o le yel tu spia pa foi me yel tu spia ya fai ala ma con e penifiki e fai e fai foi pa foi fa tu tão fai fa tai te ortina la lo uma tatai fa tai mo la no fa manuia le sua fa tai la vai te ortina pa fa wa wasili tai ai toi ma wa foi la no te tai mi mo se Sofia ele fa ya no pe le sua ai ona le o mana wa ia fa agua fa e moli ma pe me yo e te wata sala fata sil le tio la le uma foi malo kai mai o le vai so le pensione e o che fai al casa ya so foi a mon le taimi te tina la
ia fase foa ia o fa malulu tu le malu tatu tunu ia wa ave o malom tu tatu temi ia o te lo fu mai ai fa malulu tu ia la to tom foi mai lunga lenga ni si la volo e lunga lenga ia ai tu tom foi mai le vai aso la tom foi ina ia va tala tu tatu le ne le vai aso ai la fai ulta to ma tanga ni fia fi se talo ma tu fa tele tu i lo hangale lei fa tai lo upu ma tu tel no i lo fio ia le ni fia fi lo ma tu tua ma tu fa te ya tu le tu ai me uma lava na e sa no ai mai fe talai ala ne ia o onga mta upsi sili am ni ia tangata am ni ia fo ile fa fong asi o tunu le fia mi se fo sa ni atu finga malo longa fa am ni le tio pulenga ma le finga luenga ia fo ia fo i lungo wala le finga luenga le po pui ma le i matou e o manuia fa tasi mai le vai aso atoa ia me uma tu maulu vinga ia toe ono Yesu o matou talo tuai. Ameni, ia sa mol tatou por clamel na mol vai aso il fa mo ia la tatou to e felo foi vai aso tatou te masani la son fua. Ai mon le temi la auto ona nei poni fonti fa so foi mon le temi. God bless.
via via. Ai o Yesu Keriso abatu malo o malosi e fai ai lo fina nalo abatu o mea uma e fai le mo oe. Yes, give it on, give it on. I give you
le wa tu le mai le tatu taimi le wati le nei fu vanga ole a fiafi wa to e se fulu ma le fitu minute le to toe ia ona tu lunga fu leo le tatu por klame fa mata fiatu le tutua ma le au nanga ia le sunga le fa fianga pasta poni fonti ma le tatu por klame pe ona ile tu le upenga ile loto ia malana tutua pe ona masani ai fa tai le tua ilola man malo sia me se foi ia ole fa ngaina ona na ona ia wale o ina na fiong pa ia le tua ia ma le folofolaina o lana fiong pa ia mo ilanto umalava foi o fa pena na fa fonga mai fa tai foi ne tata woman ai pa anga le ne vanga la fiafi ia mo le fa tasi mai le tanto por clame pe ona ia le nei po se ona fa poponga ele tula e vanu la son fua ole va ya so asau ia ma le tanto por clame pe ona ia se fulu fitu minute tale valu lo fa avalea safaya taupu manamea wana oloi mata sa osu e unai so upia fianga
Nai whaafianga mo tātou mai le tamaitai o moana. Ina was full le tasi minuta na tā leo le se fulu tawalunga tuai ma le tātou tautua. Ia ma le tātou porkalame le nei fui vanga le fiafi. Mo le atu le whaptaitele. Ia i le tātou tinu upi o na maua mai le tātou porkalame. Le ngata fui leo le tātou tautua le nei fui ia fiafi. Manuia malolonga le nipo, manuia fui fea au mga ruenga le lausua i o le tātou tinu upi o na masani ai. Mawale ola mawale malosi ia mafaufaunga le leie whanga solo ai au fia au mga runga luenga le aswa tai au e maise ia o nei whanau pe o na masani e ia o onga whero i tātou i lea sorulu i ne lofa maranga lei o le tua sausi whanua seu whaasoi fuia Baby, lomaki! Hey, hey! Oh! Seata ilunga ole fata ai se lave ai mai tai mi nei tai o te aina le uma sa o miti ai o te faia tai mi nei tai pa Mata ai ta tala au mai se avanoa tai mi nei tai o te aina le uma sa o miti ai o te whaia tai mi nei tai whamole mole whatale mai ilunga ole fata ai se lave ai mai tai mi nei tai o te aina le uma sa o miti ai o
Alofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.